Якум бо пул чӣ тавр муносибат бояд кард? Масал дар бораи сарват, комёбӣ ва муҳаббат. зане аз дари хонааш ба кӯча баромада 3 нафар марди моисафедро дид, ки бо ришҳои дароз рӯ ба рӯи хонааш нишастанд. моисафедонро зан намешинохт. Аз ин роҳ аз онҳо пурсид: ман шуморо намешиносам, вале ба назарам менамояд, ки шумо гуруснеед. Марҳамат ба хонаи мо даред, ҳамроҳ ғизо мехӯрем. мо ҳама якбора ба хонаи шумо ворид намешавем, ҷавоб доданд моисафедон. иҷозат диҳед бипурсам барои чӣ? яке аз онҳо ба ҳамроҳонаш ишора намуд. номи нафари аввал сарват, номи нафари дуюм комёбӣ, номи худи ман муҳаббат аст. ба хона баргашта ба шавҳар маслиҳат кунед, кадоми моро мехоҳед аввал даъват кунед. зан мазмуни суҳбати дар кӯчашудро ба шавҳараш нақл кард. шавҳар аз шунидани қиссаи ҳамсараш хушҳол шуда садо баланд кард: хеле хуб, биё аввал сарватро даъват мекунем. бигузор ӯ аввалин шуда ба манзиламон ворид шавад ва онро серу пур гардонад. зан аз розӣ шудан ба андеши шавҳараш худдорӣ намуд. азизам, барои чӣ мо аввал комёбиро даъват накунем? магар пеш аз муҳаббатро даъват кардан беҳтар нест? хитоб кард духтарашон, ки суҳбати волидонашро шунда буд. тасаввур кунед, хонаи мо пур аз муҳаббат мешавад. биё ба маслиҳати духтарамон гӯш диҳем, гуфт мард ба ҳамсараш. ба кӯча баромада муҳаббатро хоҳиш намуд, меҳмони мо шавад. зан ба кӯча баромада аз пирамардон пурсид: кадоме аз байни шумо муҳаббат аст? бифармоед аввалин шуда вориди манзили мо шавад. аз байн яке аз пирамардон аз ҷой бархоста ба манзили зан равона шуд. ду моисафеди дигар ҳамроҳаш низ аз ҷойашон хестанд ва аз паи ӯ равона шуданд. зан аз ин рафтори пирамардон ба ҳайрат афтода ба сарват ва комёб рӯ оварда гуфт: ман муҳаббатро танҳо даъват кардам, барои чӣ шумо низ медоред? пирамардон ҷавоб доданд: агар шумо аввал сарват ё комёбро даъват мекардед, ду нафари дигари мо дар беруни дар мемондем. вале шумо аввал муҳаббатро даъват кардед. ҳар ҷое ки муҳаббат аст, мо бо ӯ ҳастем. мурча бо мурчаи дигар роҳи кӯтоҳтарини расидан ба мақсадро нишон медиҳад. чорум, рӯҳи қавӣ. рӯҳи қавӣ дар натиҷаи ҳамоҳангии се нерӯи дигар зуҳур мекунад. баъзе одамон чунин мегӯянд: ман рӯҳан рушд карда ба дараҷаи олии фазлу дониш мерасам. пул ба ман лозим нест. ба моддиёт ман шавқу рағбат надорам. аз тамоми ин чизҳо болотарам. аммо хонаро чӣ тавр бе таҳкурсӣ сохтан мумкин аст? таҳкурсӣ албатта зарур аст. дар мавриди одамизод ҳам айнан ҳамин тавр аст. агар тан солим набошад, рӯҳ рушд намекунад. тани мо чизи моддӣ аст ва дорои талаботи хоси худ мебошад. ҳолати рӯҳии мо ба ҳолати ҷисмониямон алоқаманд аст. охир ҳикмати мардумӣ бесабаб пайдо нашудааст. дар тани солим, рӯҳи солим, нерӯи бебоке замоне пайдо мешавад, ки агар шумо аниқ андешида ба ягон қарори қатъӣ оед ва таъкид кунед, ки бо вуҷуди монеаҳои ҷиддӣ омодаи ғолиб гаштан ҳастед ва таслим намешавед, бинобар ин аз ҳолати мазкури рӯҳиятон ояндаатон вобаста аст. чор нерӯи ботинӣ, чор нерӯи зоҳириро ҷалб мекунад. якум, пул. ҳар гоҳе ки даромадатон бештар мешавад, худро низ хубтар ҳис мекунед. қайд намудан зарур аст, ки меҳрубонӣ аз заифӣ ва ҳам аз тавоноӣ сарчашма мегирад. одамон бо сарвату дороии худ ба таври мухталиф муносибат мекунанд. яке агар пули бисёр пайдо кунад, ба одамон нописандона муносибат менамояд. ҳатто тарзи салому каломаш тағйир меёбад. баъзан салом доданро ҳам фаромӯш карда ба ҳузури одамон аҳамият намедиҳад. чунин одам худро бо салобат пиндошта ба одамон бо такаббур назар мекунад. худро мудом серкор намоиш медиҳад. ӯ дар маҷлисҳо, ҷамоатҳо сухан мегӯяд. ба одати хиш табор рафтанро, бигзор пайвандонаш ӯро ба ягон маъракаи муҳимашон даъват намуда бошанд ҳам қатъ мекунад. чунин одамон инҷуқу якрав мешаванд. гоҳ ба онҳо зарфе, ки ба ӯ ғизо меоваранд, писанд намеафтад. гоҳ хидматҳое ки ба ӯ мекунанд, ӯро қонеъ намегардонад. зеро меҳрубонии ӯ аз заифӣ сарчашма мегирад. агар пулҳояш боз ҳам афзунтар шавад, ӯ худро бештар гум мекунад ва аз ҳаёти воқеӣ дур меафтад. воизи хушсухан аз мурчае нест, ки бидуни садо баровардан зиндагӣ мекунад. меҳрубоние ки манбаи он заифӣ аст, дар ҳама ҷо ба назар мерасад. шумо пул ҷамъ мекунед. шахсе андеша дорад, ки агар кор карда даромад мекард,
آن را جمع می نمود. اما چنین اندیشه باطل است. مفهوم بسیار شما را تغییر نمی دهد. اگر در باطن شما مهربانی و ضعیفی رشد کرده باشد، پس با وجود ثروت و مال زیاد داشتن هم شما بیشتر ضعیف می‌گردید. اگر به مینوشی میل داشته باشید، من بعد زیادتر مینوشید. اگر میل در فروشگاه‌ها گشتن داشته باشید، من بعد از صبح تا به شام در آن جاها سرگردان میشید. اگر به سیاست میل داشته باشید، پس پول‌هایتان را در راه سیاست صرف کرده صاحب قدرت شدن می‌خواهید. پول مثل محرک نیروی برق استحصال کننده است. خانه را روشن میکند، کارهای خانه را انجام میدهد، غذا تیار میکند. اما اگر قاعده‌های بی‌خطری را ندانید، محرک مذکور به حیاتتان خطر دارد. اگر همسرتان به هر بهانه بیهوده از شما زود نارضایتی کردن گیرد، شما حرفش را خوب گذشت کردن میگیرید، ولی به کدام سبب نارضایتی همسرتان من بعد باز هم زیادتر میشود. یا شما با شخصی که در یک جای کار میکنید که او مدام به اطرافیانش داد زده از کمبودی‌ها شکایت میکنند، با وجود کار زیاد کردنتان او باز بیشتر به ناراضگی از شما شکایت میکند. هر کاری که نکنید، هر درجه، هر قدری که کوشش نمایید هم، ولی او باز هم ناراضی باقی میماند. حتما باز سبب پیدا میشود که چنین آدمان را قانع نمیگرداند، زیرا مفهوم بسیار عادت را تغییر نداده به خصلت خوی آدم تاثیر نمیرساند. برای آنکه پولها به ما نفع رسانده برای خوشبخت شدن کمک کنند، ما را ضرور است که بعضی چیزها را درک کنیم. مهربانی باید از نیرومندی سرچشمه گیرد. آدمان مهربانی نیرومند خیلی زیادند. وقتی که آنها ثروتمند میشوند، باز هم مهربانتر میگردند. عادتا همه آدمان ثروتمندی که ثروتشان را با قوه خودشان پیدا کردند، طبیعتا مهربان میشوند. آنها در حقیقت آرزو میکنند که به کسی کمک رسانند یا نفری را دستگیری کنند. چون آدمان شاگردان خوبی داشته میخواهند که به آنها کسب و کارشان را آموزانند، زیرا مهربانی آنها از روی نیرومندی بودنشان است. از این را شما هنوز در ابتدای راه خودتان را تغییر دهید. طوری رفتار نمایید که نکسلیستی شما از نیرویتان سر زند. وقتی که کامیاب گشته چیزی را به دست آوردید، این در رفتار جوانمردانه شما به زودی عیان میشود. نمودهای 2، 3 و 4 نیروی باطنی ما با شما در قسم دوم کتاب من و پول دیده میبریم. حیات مرچگان با طبیعت همیشه در هماهنگی قرار دارد. 5 زینه گوناگون کامیابی: ا. عمل تصمیم گرفته. ب. راه و روش تکنیکا. و. اعتراف. گ. عینک. د. نظر تازه به خویش. اصول یگانه فهمیدن یگان چیز کار کردن است. برنارد شو. از تو حرکت، از من برکت. البته شما در حیات خود یگان عمل را اجرا کردید. نتیجه عملهایتان کامیابی های می باشند که به دست آوردید. طرز حیات امروزه نتیجه اندیشه ها و نیت های دیروزه تان می باشند. یعنی ضرب المثل از تو حرکت، از من برکت بیهوده گفته نشده است. بنابراین ما اگر چیزی را در حیات خود تغییر دادنی شویم، باید امروز نسبت به دیروز بسیارتر عمل کنیم. اما شما گفته می توانید من کارهای زیادی را انجام داده باشم هم، ولی در حیاتم چیزی را تغییر نیافت. راه افتاده نشوید و مورچه نگرید. آن هرگز در نزد مانعه ها عاجزانه نمی‌ایستد. به هر واسطه راه حل مشکلاتش را جستجو می‌نماید و پیدا می‌کند. و ثابت قدمی مانند خود استوار بودن و زحمت دوستی مورچه حسد بردن ممکن است. در نزد مورچه مانعه‌های دشوار و مقصدهای دست‌نورس وجود ندارند. بعضی آدمان هنوز در قدم‌های اولینشان از آرزوهایشان دست می‌کشند، زیرا به خود باوری، ثابت قدمی و استواری ندارند. مثال درباره فیل. پسر بچه نمایش‌های رنگارنگ و خرسندی بخش را خیلی دوست می‌داشت. باری به شهرشان سیرک حیوان‌ها را آوردند و پسر بچه از پدرش خواهش نمود که او را به تماشای آن برد. در سیرک به پسر بچه فیل بیشتر پسند افتاد. این جانور بزرگجثه با پای‌های عقیبش در صحنه راست ایستاده هر گونه هنرهای عجایب نشان میداد. بعد از نمایش پسر بچه تصمیم گرفت که فیل را از نزدیک بیند. به همین نیت پدرش را راضی کند تا او را نزدیک قفسه برد. پسرچه در قفس فیل را دید که از یک پایش با زنجیر با میخی نه آنقدر کلان بسته بودند
дар назари писарбача намуд ки барои фили бузург кандани мехи худ аз банд раҳо шудан ягон душворие надошт. падар чаро ин фили бақувватро занҷир карда ба ҷангал намеравад? охир барои озодӣ кардани худ кори саҳл аст ку? пурсид писарбача. азбаски филро дар ин ҳолат машқ дода омӯзондаанд, он ба ҳамин ҳолати занҷирбандӣ одат кардааст. сабаби дигар дар он аст ки онро дар хурдсолиаш аз ҷангал дошта оварда ба занҷир сахт баста буданд. ҳамон ҳангоми хурдсолӣ камқувват ва танҳо буданаш филбача ҳар рӯз бо тамоми қувва мекӯшед занҷирро канда озод шавад, аммо аз сарфи қувваи зиёд хаста мешуд. ниҳоят охири охирон рӯзе фаро расид ки филбача беқудратиашро фаҳмида ба тақдираш тан дод ки ҳеҷ гоҳ аз ин банд озод шуда наметавонад. бо мурури солҳо ӯ бузург шуда ба фили азимҷусса табдил ёфтааст, аммо то ҳол гумон дорад ки занҷир сахт асту онро канда наметавонад ва ҳеҷ гоҳ ба озодӣ намебарад. чаро? барои он ки вай як вақтҳо ин корро натавониста буд ва ин чиз дар хотираш мондааст. бинобар он аз ҳама бадтар ин аст ки минбаъд барои озод шудан ва санҷидани қудрат ва тавоноии худ ягон маротиба иқдом накардааст ва намекунад. мо низ ба монанди фили сирк мебошем ки ба қувваи нерӯи худ бовар накарда зиндагӣ дорем, зеро дар гузашта бори қувватамонро санҷида ноком гашта будем. тарзи корбарӣ ин интихоби мақсад ва самт аст. барои он ки вақтатон беҳуда наравад, шумо бояд роҳу равиши корро донед. одамон одатан мактабро хатм карда касби ояндаи худро интихоб мекунанд. яке мехоҳад муҳандис шавад, дигар омӯзгориро пеша мегирад ва савоме аз пайроҳии ҳуқуқшинос меравад. ин тарзи корбарӣ аст. касбе ки интихоб кардед, ин интихоби худатон аст. дар бахши соҳибкорӣ роҳу равиш ин ҳамон соҳаест ки шумо интихоб мекунед. бинобар он соҳаро интихоб намоед ки ба дилатон наздик бошад. эътироф, иқтибос. одам дар он кор комёб мегардад ки агар ба нерӯи худаш боварӣ дошта бошад. фейербах. одамони зиёд танҳо то зинаи сеюм боло мебаранд. масалан шумо худ ба худ мегӯед, бале ман одами хуб ва корманди беҳтарин мебошам. ман ба эҳтиром ва эътирофи одамон сазовор гаштам. фарзандонам маро дӯст медоранд. волидон, хешу таборон, дӯстон дар бораи ман танҳо суханони хуб мегӯянд. ҳамкоронам маро эҳтиром мекунанд. ба чунин андешаҳо мо худамонро тасалло медиҳем. ҳамаи мо дар се зинаи дараҷаи аввал зиндагонӣ мекунем, вале аксари одамон маҳз дар зинаи сеюм қарор мегиранд. онҳо ҳатто ҳаракати ба зинаи чорум баромаданро намекунанд, гӯё аз орзу кардан даст мекашанд. одамон бештар вақт чунин андеша мекунанд. дар корхона комёб шуда соҳиби хонаву дар гаштам. ҳамкоронам маро эҳтиром менамоянд. пулу кор ва оилаи хуб дорам. фарзандонам серу пур, сару танашон пӯшидааст. боз чӣ мехоҳам? ҳама хубу зебост. дар ин ҳолат одамон ба зинаҳои баланди ҳаёт қадам гузаштанро қатъ карда ба сатҳи миёнаи таъминоти рӯзгор қаноат менамоянд. ба назди ман одамон омода мегӯянд, ман 20 сола таҷрибаи корӣ дорам. дар ҷавобашон ман мегӯям, не, шумо ҳоло ҳамагӣ 1 сол собиқаи корӣ доред ки онро 20 сол такрор кардед. зеро 1 сол барои ҷамъ кардани таҷриба сарф мешавад. минбаъд он такрор меёбад. дар зинаи сеюми ҳаёт қарор гирифта одамон мақсаду ниятҳои бузургу муҳимашонро аз ёд мебаранд ва дигар ба пеш ҳаракат кардан намехоҳанд. ба пеш нигаред. охир зинаи чорум ҳанӯз дар пеш аст. агар шумо аз зинаи чорум гузаштед, ба зинаи панҷум низ баромада метавонед. дар зинаи чорум чизе тағйир намеёбад, зеро ки он зинаи мубайни аст. танҳо дар зинаи панҷум тағйирот ба амал меояд. дар нимаро намонед, устуворона ба зинаи навбатӣ гузаред ва барои ба мақсадҳои худ расидан собитқадаму устувор бошед. панҷум, айнак. бо вуҷуди ин зинаи чорум хеле муҳим аст. боддо шефер онро айнак номидааст. дар ин мафҳум идроки шахс дар назар аст. айнак асбоб ва ё олотест ки бо он мо ба олими атрофанамон назар меандозем ва дар паси пардаи ночиз чизи асосиро мебинем. масалан вақте мо бо ҳамсари худ менигарем, андеша мекунем ки агар ӯ каме ба суханонамон гӯш медод, нуран ало нур мешуд. ё ба шавҳар назар андохта андеша мекунем ки умуман ӯ хуб аст, вале агар андаке дигар доно мебуд, боз ҳам хубтар мешуд. ҳангоми бо айнак назар андохтан ба сарамон ҳар гуна андешаҳои бемаънӣ меояд. баъзан дар чашм айнак мо чизҳои асосиро дида наметавонем.
баҳонаи хуб пайдо шуд. Ҳамин тавр не. вақте ки ин саволро ба ман доданд, банда кишвар, миллат ва корхонаеро ки дар он кор мекард айбдор донист. он ҳақиқате буд ки аз он ман гурехтан мехостам. ин аст он саволе ки ман аз ҳаёт чӣ мехоҳам. он ҳамон айнак аст. баҳона ҳамеша пайдо мешавад. оё ба шумо ҳамеша дар ҳолати баҳонаҷӯӣ қарор доштан маъқул аст? охир он баҳона ҷои натиҷаро гирифта наметавонад. магар ҳамаро тағйир дода ба мақсад расидан ва амалӣ сохтани ниятҳоятон хубтар нест? баъзан роҳи ҳалли масъала на дар он ҷост ки мо дар назар дорем. ҳолатҳои зоҳирӣ метавонанд фиребанда бошанд. машғули даву този рӯзҳои якрангу оддӣ шуда бештар вақт мо чизҳои асосиро аз мадди назар дур мекунем. тафаккур кунед. охир агар шумо шахси доро мебудед, беҳтарин мусаввиреро ки рассоми машҳуре кашидааст мехаридед ва инчунин метавонистед навоҳои дилписандатонро шунида соҳиби мошин ва асбобу анҷоми дилхоҳи рӯзгор гардед. вориди мағоза шуда дар бораи нарх фикр намекардед. ҳамин аст озодии молиявӣ. амалҳои ҳар як мӯрча барои таъмини некуаҳволии оилаашон равона карда шудааст. ҳамаи мо арзандии зиндагӣ шоиста ҳастем ва ба он комёб шуда метавонем. зиҳнии чорум ин ҳамон айнак аст. зиҳнии мушкил ва ба худ хос. дар ибтидо мушоҳидакор шавед ва худро дар ҷойи шогирд бинед. баъзан нисбат ба муаллим будан шогирд шудан душвортар аст. воқеаро нақл мекунам. шогирде назди устод омада гуфт: ман асрори ҳаётро донистан мехоҳам ва ҳунари мазкурро аз шумо мехоҳам омӯзам. устод аз ӯ хоҳиш намуд ки дар бораи худаш нақл кунад. шогирд дар бораи кадом як мактабро хатм намудан, бо чӣ гуна комёбиҳо ноил шудан ва ҳамчунин дар бораи таҷрибаи андӯхтааш шикоят кард. сипас вақте ки муаллим ба сабақ додани шогирд шурӯъ кард, ӯ гуфт: устод, агар фалон хел амал мекардем беҳтар мешуд. дар машғулияти дуюм ӯ илова намуд: барои чӣ роҳи дигари ҳалли масъаларо санҷида набинем? дар дасти навбатӣ ӯ пурсид: мо метавонем ин масъаларо бо роҳи дигар ҳал кунем? он гоҳ устод гуфт: акнун фаҳмидӣ ки муаллим шудан осон, вале шогирд будан мушкил аст. айнак ҳамон шогирде аст ки дар ҳар ҳолат қобилияти дида тавонистан ва омӯхтани чизҳои хубро дошта дар ҳама соҳаҳои ҳаёт рушд карда метавонад. назари шумо ба чизҳо ё айнаки дуруст? бодо шефер нақл дорад ки ҳаёти суханвари амрикои Стивен Кови. ӯ ба мамлакати зиёд сафар карда дар назди мардум суханронӣ мекард ва ба шунидани суҳбатҳояш одамони зиёде гирд меомаданд. боре ӯ савори қатора ба шаҳри дигар сафар дошт. дар яке аз истгоҳҳо ба қатора марди ҳамроҳи 3 нафар фарзандони хурдсолаш нишаст. мард дар қатор нишаста аз тирезаи он чашм намеканд, гӯё ки аз дидани манзараҳои табиати паси тирезаи қатора ҳаловат мебурд. аммо рафтори бачаҳо он қадар боодобона набуд. онҳо дар дохили вагон даводавӣ карда доду фарёд мезданд. мусофирони дигарро нороҳат мекарданд. ниҳоят яке аз бачаҳо ба суханвар наздик шуда ба бояш бо ӯ лагат зад. суханвар аз ҷояш оромона бархоста назди падари бачаҳо рафту меҳрубонона ба ӯ фаҳмонд: дӯстам, магар намебинед ки фарзандонатон одамонро безобита мекунанд? оё онҳоро боодамона дар ҷойҳоятон чинед гуфта наметавонед? аммо падари бачаҳо ором буд. суханвар баъди мардро насиҳат кардан аз рафтори хеш қаноатманд гашта ба ҷои худ баргашт. аммо баъд аз насиҳати суханвар воқеаи ҷолиб ба амал омаданд. падар гӯё воқеа рух надода бошад, бепарво мисли пештара ба тиреза чашм медӯхт, вале баъди чанд лаҳза гузаштан ӯ ба суханвар рӯ оварда ва симояш бо диққатона нигариста гуфт: маро бубахшед ки бачаҳоям шуморо нороҳат карда халал расонданд. мо ҳоло аз беморхона бармегардем. дар он ҷо модарашон аз олам гузаштааст. намедонам ба ин кӯдакон чӣ кор кунам. шояд ба воситаи шӯхӣ бозӣ ғамашонро аз дилҳояшон бароранд. ба андешаи шумо суханвари амрикоӣ дар ин лаҳзаҳо худашро чӣ тавр эҳсос мекард? тавре ки минбаъд ӯ дар хотирааш навиштааст, воқеаи дохили қатора барои тамоми умри боқимондааш дарси хуб гаштааст. иқтибос барои одаме ки хоҳиши расидан ба ягон мақсадро дорад, ягон монеа садди роҳаш намегардад. мирабо ба мо зарур аст ки аз рӯи тартиботи муайяншуда зиндагонӣ кунем, то тавонем аз байни камбудиҳои бешумори шавҳари худ сифатҳои беҳтаринашро дида тавонем. ба мо айнаки дурусте лозим аст, то ки аз байни камбудиҳои завҷии худ дар симои ӯ олиҳаеро дарёбем ки як умр орзуяшро дар дил мепарвардем. ба мо айнаки дурусте лозим аст ки тавассути он масъалаҳои зарурии зиндагиямонро
бедушворӣ дида тавонем. баъзан моҳият дар ботини ашёи комилан бегона пинҳон аст. агар шумо ба зинаи чорум расида бошед, барои ба зинаи панҷум гузаштан омода бошед. маҳз дар зинаи панҷум дар зиндагиятон тағйирот ба вуҷуд меояд ва худатонро дар образи нав мебинед. худро ба таври нав дидан чӣ маъно дорад? ҳамин ифодаро такрор кунед ва барои дарк намудани маънии он кӯшиш намоед. фикри нав дар бораи худ. мо дар оламе зиндагонӣ мекунем ки ҳамаи одамон дар дилҳояшон орзуҳо мепарваранд. ҳама дар дил орзу мепарваранд ки ба ҷое бирасанд ва кори хуберо анҷом диҳанд. аз ин нуқтаи назар ҳамаи одамон якхелаанд, аммо чизе ҳаст ки ҳамаи одамонро аз якдигар фарқ мекунанд. ин чиз боварии мо ба орзуи нияти худ ва қобилияте аст ки тавассути он мо худро аз канор дида метавонем. ду нафарро тасаввур кунед ки мақсадҳои монанд доранд. яке онҳо ба мақсадаш мерасад, вале нафари дуюм ноком мегардад. сабаб чист? магар нафари дуюм одами арзанда нест ё дар дилаш орзу намепарварад? пас чӣ чиз байни ду фарқ мегузорад? он ҳолати ботинии мо худро дар симои нав эҳсос кардан мебошад. агар шумо ба худатон аз канор назар афканда тавонеду зиндагониятонро комилан тағйир дода тавонед ва мақсадҳоятонро амалӣ гардонед, он гоҳ ҳолати хосие пайдо мекунед. ба марде нигаред ки ӯ дар корҳояш комёб гаштааст. ба тарзи гуфтугӯю ба тарзи бо телефон суҳбат кардану борогардияш диққат диҳед. рафтори одами комёб ҳолати ботинии ӯро инъикос менамояд. одамони ба олам назари нек дошта чӣ гуна андеша меронанд? одамони ба зиндагӣ назари нек дошта агар аз қатора дер монанд, фикр мекунанд ки пеш аз баромадани қатораи навбатӣ ба роҳ баромаданд. одамони комёб маҳорати хос доранд. маҳорати мазкур худро дар сифати зарурӣ беҳтар ҳис кардан ва худро одами дар корҳояш ҳамеша пешрафта ва дастболо эҳсос намудан мебошад. масъале андешаи шахсии ту. ба ҷои ҷавоне омада аз чашма об нӯшид ва аз марди пире ки дар назди об фароғат дошт пурсид: дар ин макон чӣ гуна одамон зиндагонӣ мекунанд? марди пир дар навбати худ аз ҷавон пурсид: дар маконе ки ту аз он омадӣ чӣ гуна одамон зиндагонӣ мекунанд? як тӯда одамони худхоҳу бадкирдор, ҷавоб дод ҷавон. чунин одамонро дар ин макон низ пайдо мекунӣ, гуфт муҳадди пир. ҳамон рӯз ба сари чашма ҷавони дигар омада хост ки ташнагии худро шиканад. марди пирро дида аз ӯ салом дод ва пурсид: дар ин макон чӣ гуна одамон зиндагонӣ мекунанд? марди пир ба ҷои ҷавоб саволи пештарашро такрор кард: дар маконе ки ту аз он ҷо омадӣ чӣ гуна одамон зиндагонӣ мекунанд? одамони хуб, одамони ростгӯй, меҳмоннавоз, мардумпарвар аз ҷои истиқомат ва одамони мазкур ҷудо шудан барои ман вазнин буд. ҳамин гуна одамонро дар макони нави зиндагӣ ҳам пайдо мекунӣ, гуфт ба ӯ марди пир. марди дигаре ҳарду суҳбатро шунда аз муосифед пурсид: шумо чӣ хел ба як савол ду ҷавоби мухталиф додед? марди пир гуфт: ҳар як одам ҳамон чизеро пайдо мекунад ки дар қалбаш ҷойгир шудааст. ҷавоне ки дар манзили зисташ одамони хубро пайдо накард, онҳоро дар ин макон дар ҷои дигар ҳам пайдо карда наметавонад. агар чизеро дар атрофамон ба мо писанд набошад, пас моро худи воқеият не, балки андешамон дар бораи он дигар месозад. ба дафтари ёддошт. ҳанӯз дар ибтидои роҳ худатонро тағйир диҳед. тавре рафтор намоед ки мақсади хубатон аз тавоноии шумо сар занад. вақте ки комёб гашта чизеро ба даст овардед, он дар рафтори мардонаи шумо аён мешавад. таҳти унвони айнак сатҳе дар назар аст ки бо воситаи он мо ба олам назар мекунем. дар бораи чизҳо назари хешро дорем ва аз байни ашёҳои бисёри камаҳамият ва дуввумдараҷа чизҳои асосӣ ва муҳимро ҷудо карда метавонем. баҳона ҳамеша пайдо мешавад, вале оё ба шумо ҳамеша дар ҳолати баҳонаҷӯӣ қарор доштан маъқул аст? охир ягон баҳона ҷои натиҷаро гирифта наметавонад, магар ҳамаро тағйир дода ба мақсад расидан ва амалӣ сохтани ниятҳоятон хубтар нест? баъзан роҳи ҳалли масъала на дар он ҷост ки мо гумон мекунем. ба мо зарур аст ки мувофиқи қоида зиндагонӣ кунем, то тавонем аз байни камбудиҳои бешумори шавҳари худ сифатҳои беҳтаринашро дида тавонем. ба мо айнаки дурусте лозим аст ки аз байни камбудиҳои завҷаи худ дар симои ӯ олиҳаеро дарёбем ки ягон орзуашро дар дил мепарваридем.
و ما عینک درست لازم است که در از پس آن آرزوی آمال زندگی ما رو به مانعیت دیده توانیم. بعضا ماهیت و باطنی اشیاء کاملا بیگانه پنهان است و از همه مهم آن است که در وقت معین کردن سمت مقصد خطا نکنیم. آدمان کامیاب مهارت خاص دارند. این مهارت خود را در صفت ضروری بهتر حس کردن و خود را آدمی در کارها همیشه موفق و دست بالا احساس نمودن می باشد. این را آموختن ضرور است. رمز ثروت. اهمیت دادید که هر یک دین رمزها، هر یک دولت نشانه و پرچم دارد. با اندیشه شما سبب چیست؟ رمزهای مذکور برای چی ضرورند؟ رمز نیرو میبخشد. اگر در منزلتان یگان اشیاء را پیدا کنید که به اجدادانتان دخل داشته باشد، آن برای شما خیلی پرارزش است، زیرا آن پیوندی نسل‌ها را به خاطر آورده رمز زمان گذشته میباشد. ثروت هم رمز دارد. اگر وارد یگان شرکت تجارتی شوید، در بالای در و دیوارهای آن نشانه شرکت مذکور را میبینید که آن سمت فعالیت شرکت و کامیابی‌های آن را ifade میکنند. در قلبتان به شرکت مذکور باوری حاصل می‌نماید. رمز ثروت به ما نیرو و باوری میبخشد. مورچگان در مسئله تشکیلی دقیق کار از همه پیش گذاشتند. اگر شما اول در مسجد نوبنیاد سپس در مسجد کهنه عبادت نمایید، همانا در خود احساس مختلف را درک میکنید. عبادتگاه کهنه گویا احساسات، آرزوی و آمال گذشتگان را در خود جبیده به ما احساس نیرومندی میبخشد. در دلمان ترس پیدا شده، در دیدگانمان اشک حلقه میزند. مهم نیست که شما پیرو کدام دینه. به عبادتگاه کهنه روید. وقتی مکه را زیارت میکردم، مرا احساسات گواره فرا گرفته بود که آن را به سخن ifade کردن مشکل است. وقتی که من به سنگ مکه دست رساندم، دانستم که آن سنگ مقرری است، ولی در آن یک نیروی نهفته بود که تابع زمان و مکان نبوده. آن را به چشم سر دیدن غیر امکان بود. آن نشانه بود که در طول عصرها میلیاردها آدمان از خود باقی گذاشتند. تو در آنجا قرار داری، ولی احساس می نمایی که جسمت به خودت تعلق ندارد. جسمت را احساس نمی نمایی، گویا در عالم دیگر قرار داری. معنی آدم از همه اندیشه ها پاک می گردد. به نقطه نظر می کنی و اشک از چشمانت به اختیار جاری می شود. فهمیده نمی توانی که از کدام سبب گریه می کنی. انا برای چی به ما رمز ضرور است؟ شما می توانید رمز ثروتمندی خودتان را ساخته آن را آرایش دهید. این رمز در همه جا، چه جای خواب و چه جای کار، همیشه باید همراه شما باشد. هر وقتی که راه افتاده میشد یا خستگی را احساس می‌نمایید، با رمز ثروتمندی خود نظر اندازید. آن به شما نیروی توانایی میبخشد. این احساس را شرح دادن مشکل است. اقتباس: کوشش و غیرت سختی ها را پس سر می‌نماید، کاهلی آنها را بنیاد می‌کند. فرانکلین. مشق با پول. اجرا نمودن این مشق را کوشش کنید. همه پول‌های نقدتان را با خود گرفته هر جایی که روید این پول‌ها را از خود دور نکنید. این مبلغ احتمال 200 یا 500 یا $1000 هست. شما باید به واقعیت دائم و پول داشتن عادت کرده از غارت و دزدی و گم کردن و خرج کردن آنها ترس و بیم نداشته باشید. اولا با خود گرفته گشتن پول به شما اعتماد و باوری میبخشد. ثانیاً با پول احتیاطکارانه مناسبت نمودن و بیهوده خرج نکردن آن را می‌آموزید. صفت‌های مذکور را ناآموخته شما با پول بسیار مناسبت کردن نمی‌توانید. همین صفت‌ها را من عملاً از خود نمودم. به خاطر در زندگی موفق شدن مکتب خیلی سختگیر و سرطلبی حیات را گذاشتم. خیلی زیاد زحمت کشیدم. بعضا در وокزال با شکم گرسنه خوابیدن پیش آمده باشد هم، ولی پول‌های کار کردم را برای آموختن علم و دانش صرف می‌کردم که آنها در حیات من بعدم به من کمک رسانده مرا از جهت مالیوی مستقل گرداندند. من به مسکو بار اول برای استراحت و تماشای منظره‌های شهر بزرگ و دیدن میدان سرخ رفته بودم. وقتی که پول‌هایم تمام شدند و باید به خانه برمیگشتم، وокزال برآمده کوشش کردم که بر عوض شناسنامه به قطار بی پول نشینم، ولی راهبلد راضی نشد. اکنون من از همان راهبلدی که استوارانه و با قطعیت پیشنهاد مرا رد کرده بود سپاسگزارم. اگر من همان روز میرفتم، شاید زندگیم
таври дигар сурат мегирифт. Дар вокзал ба ман марди ҳамсӯҳбат шуд. ба ӯ вазъи ба амаломадро фаҳмондам ва дар бораи чӣ тавр ба тамошои шаҳри Москва омадану пулҳоямро сарф кардану шароити ба хона баргаштан надоштанро нақд кардам. дар навбати худ марди ҳамсӯҳбатам гуфт: оё медонӣ ки одамон аз давлатҳои дигар ба ин шаҳр ба дасти холӣ омада соҳиби пул шуда бармегарданд. ту бошӣ пул оварда мехостӣ бепул биравӣ, вале наметавонӣ. худро ба карӣ назада шунидани суханони зарурӣ хеле амали муҳим аст. худованд ба воситаи яке ба шумо ҳатман чӣ кор карданатонро мефаҳмонад. танҳо ба ин чиз аҳамият диҳед. дар ҷавоб гуфтам: омодаам ки ҳар коре ки ба ман фармоянд иҷро кунам, вале корро аз куҷо пайдо кунам? мард табассуме карду ба ман фаҳмонд: Москав шаҳри калон аст. ба ин шаҳр афғонҳо, ветнамиҳо, кӯриёҳо, чиниҳо инчун шаҳрвандони кишварҳои собиқи шӯравӣ омада кор мекунанд. ту бошӣ дар ин шаҳр кор пайдо карда наметавонам мегӯӣ. ба суханат бовар намекунам. иқтибос: омӯхтану андеша накардан сарфи беҳудаи вақт аст, вале андеша кардану наомӯхтан оқибати бад дорад. Конфутсий. баъд аз он ман ба хулоса омадам ки он мард дуруст мегӯяд. ба худ қалд додам ки то замони пули кироя кор накунам ба хона бар намегардам. ба зудӣ кори муваффақ ёфтам ва монда нашуда зам кашидам ва пулҳоямро сарфакорона истифода бурда пасандоз менамудам. вале аз вазъи беҳуқуқиам истифода бурда бори ҳамин пулҳоямро милисаво гирифтам. дар кисаам ягон сум боқӣ намонда буд. ба касе шикоят кардан ҳам маъное надошт. маҷбур будам аз сар нав ба кор шурӯъ кардам. пулҳоямро боз сарфа намуда пасандоз кардам, вале ин саргузашт барои боз аз сари нав такрор мешуд. ин ҳол бароям хеле аламовар буд. ман чӣ кор карданамро намедонистам. пулҳое ки аз дасти ман полис гирифта буд, бо пули ҳамвақта маблағи хеле калон ҳисоб мешуд. вақте ки бори охир аз дастам пулҳоямро кашида мегирифтанд, хеле роҳафтода шудам ва ҷое рафта наметавонистам. қарибои субҳ роҳи вокзали Киевро пеш гирифтам. аз метро баромда ба боғи фароғати соҳили дарёи Москва раста ба харайке нишастам ва ба худо шикоят кардам: худовандо, барои чӣ чунин буд? барои чӣ ман, одами ба ғайрат, бо меҳнату ҳаққу ҳалоли худ ба он тарзи ҳаёт ки ба худ муносиб медонаму орзу мекунам наметавонам бирасам? ин беадолатист. ман гирёну нолон ба таври худ ибодат мекардам. маҳз ҳамон соат тағйироте дар ҷаҳонбинӣ ба назарам сурат гирифт. гӯё нуре дар дилам рӯшан шуд. ба худ назар карда кафшҳои намнок, либоси ифлос, риши расида ва мӯи сари ношустаро дидам. ба мақсади пул ҷамъовардану ба хона баргаштан 3 моҳ дар кӯча зистам. магар ман чунин зиндагиро орзу доштам? дар ҳамин ҳолат аз дил ба гӯшам садое расид ки гӯё худованд ба ман мефармуд: ту соҳиби пул будӣ, вале онро саришта карда натавонистӣ. ту пулҳои худро дуруст харҷ намуда беҳтар зиндагона карда метавонистӣ, вале чунин накардӣ. ту орзуи таҳсил намудан доштӣ, вале на танҳо таҳсил намекунӣ, инчунин он тавре ки заҳмат мекашӣ ки ҷонатро дар азоб мондаӣ. аз ин роҳ ба ин аҳвол гирифтор шудӣ. дар ҳамин лаҳзаҳо дарк намудам ки барои чӣ бо вуҷуди 18-20 соат заҳмат кашидан одамон сарватманд намешаванд. рафиқам ба ёдам расид. ӯ то замони қариб аз пои афтодан кор мекард. субҳи барвақт аз хоб хиста нимишабӣ пас аз ҳама мехобид, вале зиндагиаш тағйир намеёбд. дар оилааш мудом ягон кас гирифтори беморӣ буд. агар одам ба ҷои ҷони худ ҷабр кунад, яъне ба ҷонаш ҷабр карда то афгор шудан заҳмат кашад, ӯ сарватманд намешавад ва пулашро бо воситаи беморӣ, беқубшавии пул, ҳодисаҳои фавқулода, ғайричашмдошт ва ғайра несп мекунад. одам бояд ҳеҷ гоҳ шахсияти худро пас назанад. дар акси ҳол худованд ҳамин сарватҳоеро бозпас мегирад. ба саволам худи ҳаёт ҷавоб дод: ба ҳамин нокомиём худам гунаҳгор. оё ман орзуи ба Москав рафта боркаш шудан доштам? не, ҳамеша мехостам ки дар шаҳри Москва таҳсил кунам. аксари одамон чунин андеша мекунанд: айҳо дар ҳамин ҷо муваққатан кор кунам, амалӣ шудани орзуҳамро бошад, ба оянда мегузорам. акнун ба ман сабаби мудом камбағал боқӣ мондани одамон маълум гашт, зеро мақсадҳои арзондаро интихоб намуда комилан ба самти муқобил ҳаракат мекунам. мо як чизро намефаҳмем. албатта барои ба комёбӣ расидан заҳмати зиёд кашидан лозим аст. ғалаба ба осонӣ ба даст намеояд ва гоҳо ба самти ҷараён шино кардан сабуку осонтар аст. аммо агар барои ба мақсади худ расидан кор накунед, зуд ба пастӣ меравед. барои чӣ дидаву дониста кореро мекунед ки он шуморо ба орзуятон намерасонад? ҳамин тавр шумо ба зудӣ мақсадҳои аввалиндараҷаи худро фаромӯш мекунед ва онҳо тадриҷан ба орзуи дастнорас табдил меёбанд.
انا همین چیز رو من فهمیدم. اکثر آدمان یک چیز رو آرزو کرده ولی تماما کاری دیگر میکنند و مرور زمان معلوم میشد که بغیر از قدم اولین دیگر قدم پیش نگذاشتن. اگر شغل حاضریتان شما را به سوی ثروت نبرد معلوم میشد که خود شما این راه را انتخاب کرده. در این صورت کمبغلی این تقدیر است. انا باز یک فکر دیگر ناگهان به سرم اومد. شما اندیشه دارید که اگر کاری زیاد کنید ثروتمند میشوید. آیا یگان نفری را میدانید که توسط زحمت دوامناک کشیدن باعث شده باشد؟ نه، یگان آدم با زحمت کاری سیاه دارا نشده است. خلق ما میگوید که خاکستر لای نمیشود، مردی کار بای نمیشود. در همین حالت هم به خود وعده دادم که دیگر به این کارهای سیاه و وزین و بیفایده دست نمیزنم. زیرا فهمیدم که پیشروی من دو راه است. یا با واسطه زحمت جسمانی پول کار میکنم یا با واسطه ذهنم. باور کنید خداوند ما را هرگز به خود تنها نمیگذارد. زیر باران روی خرک نشسته پوره تر شده از خداوند عقل و ذکاوت و ادراک و فراستی خوب طلب کردم. بعد کفشم را کشیدم تا که آبی آن را ریزم. نخست در پشتین کفشم دو پول کاغذی 500 روبلی را دیدم. به چشمانم باور نمیکردم ولی گمانم آنها پولهای قلبکی میباشند. پولها را به دست گرفته پلمستم. پولها حقیقی بودند. همان لحظه به خود وعده قطعی دادم که زندگانم را کاملا تغییر میدم و این پولها یافتم تا کرسی ثروتمندی من میگردم. برابر به قرار درست و قطعی برآمدنم حیاتم مثل افسانه دیگر شد. من به این باور دارم همین که در زیر کفشم پول یافتم به خود قول دادم که حتما اداره کنی پول را میآموزم. همین طرح هم شد. بودو شفر فرموده است اداره کردن پول را پیش از پیدا کردن آن باید آموخت. وقتی پول پیدا میکنید کارتان آسان میشود. باز در سرم چنین فکر اومد که در دنیا همه چیز فراوان است. خداوند به ما در روی زمین و زیر زمین، در روی و زیر آب ثروت‌های بیشمار را نصیب گردانده است. ما باشیم ثروت‌های خداداد را قدر نمی‌کنیم. همان وقت درک نمودم که حالت باطنی پیشترم دیگر وجود ندارد. در باطنی من چیزی تغییر یافت. آخر من در عائله دولتمند به وای رسیدم. همیشه لباس‌های خوب می‌پوشیدم. همیشه پول داشتم. اما وقت‌های آخر به خود با لباسم اهمیت نمیدادم. دیر باز حتی وقتی که پول هم داشتم لباس قیمت‌بها نخریدم. همان وقت در باطن من احساس صاحب ثروت شدن نبود. من به خودم مانند نبودم. لباس و پای افضلم افلاس، به حیاتم بی‌فرق بودم. ناگهان به خاطرم چنین اندیشه آمد. برای چی همیشه از گم شدن پولهایم هراس دارم؟ در مغز تن و جان من عادت کمبغلی جای شده بود. این چیز چنان ناعیان وارد زندگی انسان می‌گردد که درک آن غیر امکان است. اگر زندگانی کمبغلانه ادامه یابد این عادت یک عمر باقی میماند. من این حال را نمیخواستم. از این رو خود به خود گفتم من به خودم اجازه میدم که ثروتمند شوم و ثروتمندانه زندگانی کنم. محض بعد از همین قرار حالت غیر چشم داشت در وجود من به عمل آمد و من بعد پول خوب کار میکردگی شدم. مرچگان مقصدی در پیش گذاشتهشان را به کم و کاست اجرا میکنند. از 100 روبل آغاز نمودم. بعد از 2 هفته در یک روز 300 500 1000 روبل پول کار میکردم. روزهای مقرری 20 روبل نرخ داشت. با 300 روبل در طرفخانه با نفوذ با فراغت غذا خوردن ممکن بود. من باشم چیکار میکردم؟ بس 1000 روبل پیدا کردم دست نرساندم اما همه پولهای باقی را صرف میکردم. در نزد خود مقصد داشتم که همه پولهای پیدا کردم را صرف میکنم و طرفخانه‌های گران ارزش میرفتم. غذاهای بهترین و با مزه و قیمت‌بها را میخوردم. لباسهای پرقیمت میخریدم تا اینکه خودم را ثروتمند احساس نمودم. و سرم فکر ذهن آمد که پلیس به زوری پولهام را از دستم کشته گیرد. بهترش آن را خودم خرج میکنم. همین وقت فهمیدم که خود را چقدر حرمت کنی دیگران نیست. چون این مناسبت را به تو روا میبینم. اگر خودت را احترام نکنی آدمان دیگر نیز با تو به احترامانه مناسبت میکنند. انا برای چی من به طرفخانه رفتن، لباسهای گرانبها پوشیدن و غیره را ضرور می‌حسابیدم؟ من باز چیکار کردم؟ به نظر راننده تاکسی آمدم و پرسیدم که 1 ساعت سفر در تاکسی چند پول می‌ایستد. راننده به من جواب داد که نرخ سفر از مسافه طی شده وابسته میباشد. در جواب به او گفتم که به جای سفر کردن نیستم. میخواهم در ماشین نشسته شهر را در زنم و دقتیم را برارم. راننده از سخنانم به حیرت افتاد. چی لازم؟ من هم زمان آرزوی در مسکو گشته شهر را دیدن میخواستم. فرماندم با من بعد من و هر روز در مسکو سیر میکردیم.
برای چنین خدمتش او از من مبلغ کلان میگرفت. برای چی من چنین عمل میکردم؟ زیرا میخواستم خودم رو ثروتمند احساس کنم و باوریم به خودم بیشتر شود. وقتی باوری آدم به خودش زیان میشود، اون هراسیده عمل میکند و همین کارهایش رو خوب انجام میدهد. بعد گذشتن چند مدت من خود را آدمی ثروتمند احساس میکردم. اکنون در یک روز 1500-2000 روبل روسی کار میکردم. در آن سالها این مبلغی کار کردم تقریبا 400-500 دلار میشد. در تاجیکستان آن سالها با چنین پول خانه خریدن ممکن بود. با این مقصد به وокزال میرفتم تا آدمی را پیدا کنم که نه وارد مسکو شده، هنوز کاری خوب نیافته و مشکلات دارد و من از کجا آمدن و نماینده کدام ملت بودنی او مهم نبود. او را از حساب خودم میخوراندم. بعضا مقدار آدمان محتاج به 50-100 نفر میرسید و همه آنها از من منتدار میشدند. برای همین هم از همه مهمش خود را آدمی ثروتمند حس کردنم بود. او میداند که به نفر چیزی دادن چطور احساس خوش است. مخاطب گاندی میفرماید آن چیزی را که میگیرید امکانیت میدهد مدت زنده بمانید، اما آن چیزی که میدهید برای همچون شخصی صاحب احترام و با ابرو زندگی کردن تا مدد میرساند. سخنان مسکو برای تمام عمر است. 2 هفته پی هم به وокزال آمده از به آدمان محتاج کمک میرساندم و شکمشان را سیر میکردم. پیشتر در یک روز 100 روبل کار کرده 20 روبل آن را برای غذا خوردن صرف میکردم. اما اکنون میدانید چی؟ برای خودم خانه از همه گرانبها را اجاره گرفته بودم و در شرایط خیلی خوب زندگی میکردم. اگر تو نترسیده باشی و خودت را آدمی ثروتمند احساس نمایی، حیاتت دیگرگون گشته، کامیابی و موفقیت نصیبت میگردد. و خود احساس نمودن حالت ثروتمندی را باید رها دانید. و خود احساس نمودن حالت ثروتمندی را باید اجازه دهید. اما وقتی که زیر باران روی خرک نشسته بودم، طرز حیات خود را چشم دیدن نداشتم. و اون ملیساهایی که پولهام را میگرفتند نیز خیلی دشمنی و نفرت داشتم. برایم دیدن همه این خیلی دردناک و الم آور بود. حالا باشد من از آنها خیلی منتدارم. اگر آنها نمی بودم من به مرتبه امروزه خود نمیرستم. آن وقت من از تحت دل میخواستم که زودتر به جمهوری خود برگشتم، همه مردمان روس را از وطنم بیرون کنم. حالا خود را تماما آدم دیگر حس میکنم. هرگاهی که به تاجیکستان میام و در کوچه ها پیرزن روس رو میبینم و نزدش میروم و کوشش میکنم که با او تا قدر امکان کمک رسانم، به او چیز تحفه دهم. برای تسکین دلش سخنان خوب میگویم، زیرا فهمیدم که در مملکت های دیگر زیستن چگونه مشکل بوده است. هر باری که به مسکو روم میکوشم به همون محلی شناس رفته روی خرک به یگان مقصد بنشینم. انا همه حالات به من قوی تمام میبخشد و برای به پیش رفتن کمک میرساند. این سخنان را که نقل کردم بعضی آدمان با عقل خویش درک میکنم، ولی به خود اجازه به آنها باور کردن را نمیدهند. هر کسی که به توانا بودنش برای اجرای کار خودش را باور کننده توانست کارش برار میگردد، ولی هر نفری که به ناکام شدن باوری حاصل نمود او البته ناکام میگردد. زیرا در هر دو حالت هم آدم حق میباشد. اما از همه مهمش فهمیدم که دو گروه آدمان موجودند. یکم آدمان گروه اول با دستانشان کار کرده و فکرشان پول را حساب میکنند که فلان مقدار به همسر، فلان مقدار برای عائله، فلان مقدار برای پوشاندن قرض، فلان مقدار برای خوراک و تعمیر خانه و غیره و غیره خرج میکنند. دوم آدمان گروه دوم با عقلشان پول کار کرده با دستانشان آن را حساب میکنند. همین نقطه نظر کاملا حیات مرا تغییر داد. در حقیقت بعد از 2 ماه به قرار قطعی تغییر یافتن حیات آمدن مأمور بازار نزد وокزال کیف شهر مسکو تعیین شدم. بعد از نیم سال دیگر در خیابان کوتوزوف خانه 2 حجرگی خریدم. بعد از 1 سال الکی حولی خودم را داشتم. آدمانی هستند که یکم در مسکو کار کرده خانه خریده نمیتونند. من باشم خانه را در طول همگی نیم سال خریدم. در حیات شما نیز لحظه فرا میرسد که در یک روز همان قدر پول کار میکنید که پیشتر آن را در 1 سال میافتید. اما تنها در همین حالت که اگر به قرار قطعی آمده به نزد مشکلات سر نفرارید. خداوند آدمان را هرگز به حال خودشان تنها نمیگذارد. چون این مسئله هست. بار شخص در راه بین بیابان سفر داشت. او از حد زیاد خسته شده بود، زیرا الکی چندین شبانه روز راه میرفت و از تشنگی نیز عذاب میکشید. وقتی که تماما از مدار رفت روی ریگ بیابان سر زانو نشسته به خداوند التجا کرد: خدایا من از تشنگی میمیرم. در همه کتاب‌های مقدست وعده دادی که در لحظه‌های دشوارترین بندگانت را کمک میکنی، اما من چند روز این جانب راه میروم،
дигар қуввату мадори роҳравӣ надорам. Дар қафо фақат пайи гоҳии худамро мебинам. Ту бо ман нестӣ. Ман танҳо мондам. Аз хастагӣ хобаш буд. Дар хобаш ӯ дар осмон акси ду одамро дид. Пурсид: худоё ин чист? Худованд ба ӯ ҷавоб дод: пае ки рӯи рег дидӣ, аз ман буд. Туро ман рӯи дастонам бардошта овардам. мушакҳои пулӣ. оё шумо ҳис мекунед ки боварӣ ба худатон тадриҷан меафзояд? ба шумо зарур аст ки ба худ боварӣ ҳосил кунед. шумо ба мағоза омада нохост мебинед ки ягон ашёро нисбат ба ашёи дигар ба нархи 1 маротиба арзонтар мефурӯшанд, ҳатто агар харидани ашёро дар нақша надошта бошед ҳам. зеро ҳамон ашёро аллакай дар хона доред. Дар дилатон албатта хоҳиши харидани он пайдо мешавад. агар фурӯшанда барои интихоби мол ба шумо кӯмак кардан хоҳад, ӯро эҳтиромона рад карда ба ӯ фаҳмонед ки мағозаро тамошо кардастед. ҳис мекунед ки агар хоҳед ҳамон ашёро харида метавонед. пули нақд боварии одамро зиёд мекунанд. чунин эҳсос махсусан барои занон хос аст. дар ягон мағоза агар ба хариди занон эътибор диҳед, сатҳи даромаднокии ҳар яки онҳоро ба зудӣ муайян карда метавонед. иқтибос. маҳале ки барои аз он гузаштан хоҳиш надоред, дар он роҳ низ наистед. бернард шоу. агар аз 10 кас байни хешу ақрабон нафаре нисбат ба дигарон сарвати зиёдтар дошта бошад, дар меҳмонӣ ҳам ҳамон сарватмандтар ҳатман аз ҳама зиёдтар суҳбат мекунад. ин ҳолат ғайри ихтиёрӣ касб ба амал меояд. аз ин роҳ вақте ки шумо ба худ пул гирифта мегардед, мушакҳои пулиятонро машқ медиҳед. сароянда барои дар саҳна иҷро кардани суруде якчанд моҳ машқ мекунад. барои тайёр кардани як албоми суруд сароянда баъзан чандин солро сарф мекунад. аз ғорат ё гумшудани пул наҳаросед. пули дар кисаатон буда шуморо хеле ҳушёру зиранг мегардонад. олимони амрикоӣ таҷрибаи нодиреро гузаронданд. онҳо 500 нафар одамонро акс гирифта аз ҳар яки онҳо пурсиданд ки аз чӣ ҳарос доранд. дар ҷавоб гуфтанд ки аз ғорат шудан ҳарос доштани худро гуфтанд. дигарон аз кушта шудан ҳарос доштанашон изҳор намуданд. ҳамаи ҷавобҳои онҳо ба таври ҷиддӣ сабт шуда, сипас акси он одамҳоро ба зиндон бурда ба ғоратгарон ва қотилони асил намоиш доданд. аз онҳо хоҳиш намуданд ки аз байни ин шахсон ҳар кас барои худ сайд интихоб намояд. таҷриба нишон додааст ки ғоратгарон ҳамон одамонеро интихоб карданд ки онҳо аз ғорат шудани ҳарос доштанд. қотилон бошанд одамонеро интихоб карданд ки аз кушта шудан метарсанд. вале ҷинояткорон сабаби интихоби худро фаҳмонда натавонистанд. бинобар ҳамин ҳам кӯшиш кунед ки ба тарси худ ғолиб оед, зеро ҳолати манфии рӯҳӣ боиси сарзидани ҷиноят мешавад. ин чизи ниҳоят муҳим аст ки тарси худро мағлум намуда ба дили пур дар кисаи худ гирифта гаштани ҳамёни серпурро машқ кунед. дар остона воқеа рӯй дода буд. дар яке аз машғулиятҳо баъд аз мавзӯи мушакҳои пулӣ зане арз намуд ки бо худ гирифта гаштани пулҳои бисёр ҳарос надорад, зеро дороии собиқи 25-солии хазинадорӣ буда ҳамеша бо худ пули бисёрро гирифта мегашт. аз ӯ пурсидам: хуб биёед мо ба шумо $40,000 медиҳем. пулҳоро аз худ дур накарда бояд пагоҳ онҳоро баргардем. ӯ розӣ шуд. ман ба вай миқдор пулро додам. сурҳо ба сумкааш гузошта рафт. сипас ба шогирдонам супориш додам ки дар тӯли тамоми роҳ ҳаракати занро ба навор гиранд. вақте ки ӯ дар автобуси худи мусофиркашонӣ нишаст, сумкаашро ба бағалаш сахт фишурда мерафт. симоаш ҷиддӣ менамуд. маълум буд ки ӯ ба ҳаяҷон омада азоб мекашид. вақте ки ӯ аз автобуси худи мусофиркашонӣ фаромад, ба манзилаш наздик шуд, ба назди айвон одамони бегонаро охӯрд. онҳо шогирдони ман буданд, вале ӯ огоҳ набуд. онҳо оромона суҳбат мекарданд. зан аз ҳарос ҷуръат накард ки аз назди одамони ношинос гузашта вориди манзилаш шавад. аз ин ҷо дар атрофи хонааш давр задан гирифт. пас аз 2 маротиба дар атрофи хона қадам задани зан, шогирдонам ба ман тавассути телефон воқеаро нақл карданд. ба онҳо супориш додам ки аз хонааш дуртар раванд. ҳамин ки онҳо аз назди манзилаш дуртар рафтанд, зан зуд вориди хонааш шудааст. рӯзи дигар баъд аз ба машғулият омада пулҳоро баргардондан, мо бо ҳам сабти видеоро тамошо кардем. симои ҳаросонашро дар навор дида зан иқрор шуд ки пули бисёрро бо худ гирифта наҳаросида гаштан кори саҳл нест. ҳамаи одамон пули нақдро меписанданд, лекин аз масъулият ҳарос доранд. дар чунин ҳолат тарси гум кардани пул, бодири пул ва нотарсона рафтор намудани одамонро коҳиш медиҳад. вақте ки дар дарсҳо ё тренингҳо таъкид мекунам ки имконияти худро аз пул бояд боло гузоред, ҳама ба фикрам розӣ мешаванд. аммо вақте ки сухан дар бораи пули нақд меравад, аксарият наметавонанд ҳарос ва тарси худро пинҳон кунанд. боре ман бо якчанд гурӯҳ дар чанд
шаҳр таҷриба гузарондам. дар вақти машғулият аз ҳамаи иштирокчиён хоҳиш намудам, ки рӯзи дигар ҳама пулҳои дар хона доштаашонро ба худ гирифта ба дарс ҳозир шаванд. ба онҳо фаҳмондам, ки пул барои дар бозии омӯзишӣ истифода будан зарур мешавад. ҳамаи иштирокчиёни ин таҷриба пулҳояшонро ба худ гирифта оварданд. миқдори пули ҳар кас мувофиқи даромадаш гуногун буд. пулҳоро бо диққат шуморида рақам ва рақами тартиби пулҳоро навишта гирифта ба як нафари шахси масъул супордем. машғулиятро ба анҷом расонда эълон кардем, ки ҳамаи пулҳо то соли оянда дар дасти мо мемонад. баъд аз як сол пулҳоро ба соҳибонаш бармегардонида мешаванд. ба иштирокчиёни машғулият инчунин фаҳмондем, ки машқи мазкур бо мақсади дар амал омӯхтани яке аз қоидаҳои асосии одамони муваффақ. имкониятҳоятонро аз пул боло гузоред. он гоҳ пулҳо худашон ба дасти шумо меоянд ва ба шумо хидмат мекунанд, анҷом дода мешавад. ба таври назариявӣ ҳамаи иштирокчиёни машғулият қоидаи мазкурро фаҳмида қабул карданд ва ба он соҳиб шуданд. вале дар амал чунин корро кардан бениҳоят мушкил аст. дар чунин лаҳзаҳо дудилагӣ, тарс ва нобоварӣ ба қувваи худ ба одамон халал мерасонад. тавассуроти иштирокчиёни дарсро аз чунин песнёд албатта гуногун буд. нафаре рӯтур шуда муда абрувон дар ҳам кашид. нафари дигаре онро ҳазл пиндошта хандид. нафари сеюм ором буд ва дар сар хаёли дигаре дошт. аз байни иштирокчиёни 4 гурӯҳи таҷрибавӣ танҳо 2 нафар аз санҷиш гузашта ба ҳарёсии худ ғолиб омуданд. як нафар иштирокчии духтари дарсҳо дар шаҳри Санкт-Петербург гирист. мефаҳмонд, ки пулро волидонаш барои харидани мошини нав фиристоданд, зеро мошини ӯро дуздида буданд. аммо вақте ки ман ӯро ором карда пулҳояшро баргардонам, худро сарзаниш намуд. ӯ ниёти дубора баргардондани пулҳояшро дошт, вале аллакай принсипи одами муваффақро фаҳмида дар назди мушкилот нотавону заиф буданро нишон дод. вай пулашро аз дасти мо нагирифт. ана ҳамин ғайрат ғалабаи хурди ӯ буд. маҳз чунин одамон ба мақсадҳои худ мерасанд ва сарватманд мешаванд. иштирокчиёни дигар гурӯҳ гаштаву баргашта маро мепурсанд, ки оё дар ҳақиқат ин пулҳо то соли дигар дар дасти мо нигоҳ дошта мешаванд. ман дар ҷавоб ба онҳо фаҳмондам, ки ҳазду шӯхӣ намекунам. дар воқеъ чунин аст. пагон ман меравам. баъд аз машғулият ҳама пароканда шуданд, аммо маълум буд, ки новобарӣ ба худ онҳоро ором намегузарад. шоми ҳамон рӯз ман ҳамаи пулҳои иштирокчиёни дарсро ба сардори гурӯҳ дода хоҳиш намудам, ки рӯзи дигар онҳоро ба соҳибонашон баргардонад. субҳ ба вокзал баромадам. ғайришаҳрбинош қариб ҳамаи иштирокчиёни дарс маро инҷо мунтазир буданд. аз симояшон маълум, ки онҳо ба ҳароси худ ғолиб наомуданд. вақте ки ба онҳо гуфтам ҳамаи пул дар назди дасти сардори гурӯҳ аст ва ӯ имрӯз бояд ба соҳибонашон онҳоро баргардонад, онҳо хатои худро фаҳмиданд. дудилагӣ ба онҳо ғалаба карда буд. онҳое ки тарси худро мағлуб карда тавониста буданд, баъд аз як сол ба ман вохӯрда барои дарси фоиданок миннатдорӣ баён намуданд. беҷуръатию дудилагӣ баҳтар аз ноумедӣ аст. амалеро санҷидан ва хато кардан нисбат ба ҳеҷ коре накардан беҳтар аст. хатогиҳо барои мо таҷриба ва дониш мегузорад ва аз беҷуръатию дудилагӣ бошад, танҳо тарсу шубҳа боқӣ мемонад. дарки дурусти ин қоида нерӯ ва бовариро ба тавоноии худ бештар намуда роҳи ба комёбӣ расиданро нишон медиҳад. агар шумо бо пул кам ё зиёд будани он фарқе надорад, оромона ва бобовариёна муносибат карда натавонед, ҳаргиз сарватманд намешавед. агар шумо ҳатто аз пули кам ҳарос дошта бошед, ҳеҷ гоҳ соҳиби пули калони зиёд намешавед. бинобар ҳамин ба пул боақлона муносибат карданро омӯзед. қобилият ва пешии худатонро аз пул авлотар ҳисоб кунед. танҳо дар ҳамон вақт шумо метавонед комёб ва муваффақ шуда шахси аз ҷиҳати молиявӣ мустақил бошед. оё медонед киро метавон одами мустақили соҳибихтиёр номид? он шахсеро, ки ҳамаи ваъдаҳои додии худро ба худаш, занаш, бачаҳояш, дӯстонаш вафо кардааст. агар шумо қалб дода бошед, ки ҳаёти худро мисли афсона мегардонам, ин корро анҷом диҳед. агар боз қалб дода бошед, ки донишу ҳунари худро сайқал медиҳам, ин корро ҳам анҷом диҳед. агар ваъда дода бошед, ки ҳарчанд мушкил бошад ҳам ба хешовандони ҳамсари худ забон ёфта муомилаи хуб мекунам, инро ҳам ба ҷо оваред. агар ба фарзандон гирифтани маълумоти беҳтаринро ваъда карда бошед, ин корро низ ба ҷо оваред. ин аст озодии ҳақиқӣ ва мустақилият. ман боварӣ дорам, ки мо ба ҳамаи ин арзандаем. аз шумо метавонанд пурсанд, барои чӣ ба худ пули бисёр гирифтан мегардед? ба чунин пурсишҳо ҷавоб диҳед, ки бозувони пулиро машқ дода истодед. бигзор байни худ шуморо одами аҷиб гӯянд.
پول بسیار گشته گشتن رو ادامه داد. آخر آدمی عجیب و ثروتمند و موفق و خوشبخت از آدمی با ملاحظه ولی در زندگی کمطالع کمبغل بهتر است. بار چنین واقعه روی داد. روزی من از فرودگاه شهر مسکو پرواز میکردم. با خود قریب 40,000 دلار یعنی مبلغی خیلی بسیار داشتم. پولها را در کیسه نیم پالتوی شرمینم گذاشته بودم. من آن را کشیده برای برجامه‌ام گذاشتم. تا لحظه پرواز هنوز وقت خیلی بسیار بود. از این سبب نیتی به حاجتخانه رفتن کردم. بعد قدمه با پیش گذاشتم پول در کیسه نیم پالتوی شرمینه گذاشتم. به خاطرم رسید در جیب آن 40,000 دلار است. با وجود آنکه از زنی در پهلویم قرار داشته نگاه کردن برهه‌ام را خواهش نموده بودم، در دلم خواهش پیدا شد که برگشته پولها را به خود گیرم، زیرا معلوم نبود که در وقت نبودن چه واقعه روی می‌دهد. برگشتن میخواستم ولی خود را نگاه داشته گفتم یا درباره پولها فکرت دو یک طرف مانده از پی کارهایت میروی یا به نقشه‌های کلانت برسی یا پس کشته با هم پولهای داشته‌ات قناعت مینموی. هرچند پایهایم میلرزند ولی خود را برای برنگشتن وادار ساختم. به خود قرار دادم در سر پولهای داشتم قرار داشتن نمیخواهم. در دل آرزوهای بزرگ دارم و از پولهای در کیسه نیم پالتوی چرمینم گذاشتم خواطر نمیشم. با وجود این در هر قدم به سرم اندیشه‌های گوناگون میآمدند. مبادا نیم پالتوی چرمینم از بالای بغاج به زمین افتاده پولها روی فرش قش خورم. ناخواسته نفری به برهم پیش پا خورده پولها را بیند. هزاران چنین اندیشه‌ها در ماینم چرخ می‌زدند. این اندیشه‌ها حتی در حاجتخانه مرا ترک نمی‌کردند. کار تا درجه رسید که من فکر کردم که یک بار رفته سنجم که پولها در جایش هستند و یا نه و دوباره به حاجتخانه برگردم. از گم کردن پولها بینهایت میترسیدم. حالا به نظرم حالت خودم خنده‌آور می‌نمود ولی همان وقت مسئله بینهایت جدی بود. با وجود این من ترس خود را فراموش کرده توانستم، زیرا خوف و ترس مرا به پس می‌کشیدند. خوف و ترس برای در عمل تطبیق شدن آرزوها خلل رسانده باعث به خود باوری نداشتن شما می‌گردند. شما آنها را وادار می‌سازند که به نتیجه ناچیز قانع گردید. مطیع خوف و هراس خود نشوید. به آرزوی خود باور کنید. در خاطر نگاه دارید که اگر شما پول قرض پرسند می‌توانید قرض دهید، اما اگر 10% پول را که پرسیدن هنگام قرض دادن سخن خلقی را فراموش نکنید. به دست داده به پای می‌دوید و یا از داده گنده شدن نداده گنده شدن بهتر است. بنابراین از همان 10% پرسیده زیاد ندهید. بنابراین پولتان را برگردانده نتوانند هم کمتر زیق میشوید. با دفتر یادداشت رمز ثروتمندی در همه جا، چه جای خواب و چه جای کار، همیشه باید همراه شما باشد. هر وقتی که روی افتاده شد یا خستگی را احساس نمایید به رمز بایگری خود نظر اندازید. آن به شما نیروی توانایی میبخشد. این احساس را شرح دادن مشکل است. اکثر آدمان یک چیز را آرزو کرده ولی تماما کار دیگر میکنند. به مرور زمان معلوم میشود که بغیر از قدم اولین دیگر پیش نرفتند. اگر شغل حاضریتان شما را دارا نکند معلوم میشود که خود شما این راه را انتخاب کردید. در این صورت پس کمبغلی تقدیر است. بودو شفر فرموده است اداره کردن پول را پیش از پیدا کردن آن باید آموزید. وقتی که پول به دستتان افتاد آن را احتیاط کرده کار فرمودن و زیاد کردن توانید کارتان آسان میگردد، وگرنه پول به آسانی از دستتان مثل برف روی کف نیست میشود. مهاتما گاندی فرموده است آن چیزی که میگیرید امکانیت میدهد که مدت زنده بمانید، اما آن چیزی که میدهید برای همچون شخص صاحب احترام زندگی کردنتان کمک میکند. دو گروه آدمان موجودند. آدمان گروه اول با دستانشان کار کرده با فکرشان پول را حساب میکنند که به فلان مقدار به همسر، فلان مقدار برای عائله، فلان مقدار برای برگرداندن قرض، فلان مقدار برای خوراک و تعمیر خانه و غیره خرج میکنند. دوم آدمان گروه دوم به عقلشان پول کار میکنند با دستانشان آن را حساب میکنند. راه زندگانیتان را باید خودتان انتخاب کنید. آدمان اکثر وقت برای آن کم بضاعت باقی میمانند که مقصدشان معین نموده ولی به سمت کاملا مقابل حرکت میکنند. اگر شما نترسید و خودتان را آدمی ثروتمند احساس نمایید، حیاتتان دیگرگون گشته کامیابی و موفقیت نصیبتان میگردد. اگر شما ناوابسته از کم و زیاد بودن پول با آن آرامانه و با باورانه مناسبت کرده نتوانید، هرگز بای نمیشوید. اگر شما حتی از پول کم هراس داشته باشید، هیچگاه صاحب پول زیاد نمیشوید. بنابراین
бинобар ҳамин бо пул бо эҳтиётона муносибат карданро омӯзед. қобилият ва касбатонро аз пул баландтар гузоред. танҳо дар ҳамон вақт шумо метавонед комёб ва муваффақ гашта шахси аз ҷиҳати молиявӣ мустақил бошед. қисми 2. роҳҳои боақлонаи пасандози пул. пул он касонеро дӯст медорад ки қонунҳои зарурии ҷамъ кардани онро медонанд. Клейсон. ҳамон тарзе ки ба ман идора кардани пулро омӯхта буданд, ман ҳам мекӯшам ба шумо ҳамон тавр омӯзурам. пеш аз ҳама тақсимоти даромадатонро тибқи нақшаи махсус баррасӣ менамоем. қолиби ҳисоб кардан. 100% даромади моҳона, 10% барои оянда, 10% барои фароғат, 55% барои ширкат, 45% ба ҳисоби шахсӣ. талаботи оила сабаби заҳматкашии мӯрча мебошад. ҳар вақте ки шумо ба куҷо сарф кардан ва ё чӣ тавр ёфтани пулро омӯхтед, пул худаш наздатон меояд. пул ба дасти одамоне мерасад ки онҳо роҳҳои истифода ва ё чӣ тавр корбаст кардани онро медонанд. агар бо пул чӣ кор карданро надонед, беҳтараш коре накунед. аввал ба кадом мақсад сарф намудан, чӣ тавр идора кардани пулро фаҳмидан зарур аст. фарз кардем ки даромади моҳонаи шумо маоши доимӣ нест ва он пулест ки шумо ба заҳмат, қобилият ва донишҳоятон ба даст меоред. каму зиёд будани даромадтон ба вазъи корҳоятон алоқаманд аст. шумо пулатонро барои пардохтани маблағҳои манзил, ғизо, муолиҷа, таҳсил, барои кӯдакон ва либос сарф мекунед. дар анҷом барои фароғату истироҳат пул намерасад. аз даромади моҳонатон оё ягон миқдор пул мемонад? ба миқдори ночиз мемонад. мо мисли одамони ноӯҳдабаро рафтор мекунем. одамони ноӯҳдабаро меандешанд ки агар бисёртар пул кор кунам, барои сарфи рӯзгор боз ягон миқдораш боқӣ мемонад. ана ҳамон боқимондаашро пасандоз мекунам. аммо вақте ки шумо пули бисёр кор кардед, таносубан хароҷотатон ҳам меафзояд. он гоҳ дар зиндагиятон ягон тағйироте ба амал намеояд. қариб 6000 сол пеш бобул шаҳри сарватмандтарини олам ба ҳисоб мерафт. бобул ба шарофати одаме ва шаҳри аслан бойтарини олам табдил ёфт ки дар он хонаи дониш бунёд кард. боре аз ин одам пурсиданд: ҳамаи одамон сарватманд шудан мехоҳанд, ҳамаи одамон имкониятҳои баробар доранд, вале ба кадом сабаб баъзеҳо муваффақ мешаванду баъзеҳо дар камбизоатӣ умр ба сар мебаранд? фарқи байни ин гурӯҳ одамон дар чист? ин одам фармуд: пулдорон он чизро медонанд ки мо онро хароҷоти зарурӣ меномем. ин шахс масъалаи зериро дар назар дошт. фарз мекунем ки даромадатон ба маром афзун мешавад. шумо моҳи гузашта $300 кор карда ба ҳамон даромадтон меистед. моҳи дигар $500 кор карда ҳамаи маблағатонро харҷ кардед. моҳи оянда даромадтон то $1000 афзун мешавад, вале хароҷататон ҳам ба ҳамон андоза боло меравад. ҳатто $2000 маош гирифт ҳам хароҷататон таносубан баланд мешавад. роҳҳои боақлонаи пасандози пул. ҷадвали сатҳи даромад ва хароҷот. сатҳи даромад $1000, сатҳи хароҷот $1000. сатҳи даромадҳо $500, сатҳи хароҷотҳо $500. сатҳи даромад $300, сатҳи хароҷот $300. ман ва пул. аммо зиндагии шумо бо $300 маошатон ҳам бад набуд. барои чӣ ин тавр мешавад? зеро тавре мегӯянд иштиҳо дар вақти хӯрдан пайдо мешавад ва талаботи нав ҳам дар вақти будани маблағ пайдо мешавад. ҳаргиз ба хароҷоти калон роҳ надиҳед. як нафар хиратманди ҳинд фармудааст: ҳирси дунё монанди оби баҳр аст. ҳар қадар ки одам аз ин об бисёртар нӯшад, ҳамон қадар бештар ташна мешавад. шумо сабзавот, мева, ғизо ва либос харида даромади одамонеро зиёд мекунед ки ҳамин ашёро сохтан ё ҳосил ёндан. зеро ҳар як хароҷоти шумо даромади каси дигаре аст. барои чӣ вақте одамон пули бисёр кор карданд, харҷи зиёд мекунанд? онҳо ба умеди харҷ менамоянд ки дар моҳи оянда пули зиёдтар кор мекунанд, аммо дар асл фикр намекунанд ки ба кадом роҳ пули зиёд бояд ёфт. сатҳи даромад дараҷаи шахсиятро боло намебардорад. барои чӣ сатҳи даромад баланд намешавад? барои он ки сатҳи сарфи шахс ба сатҳи даромад мувофиқ намеояд. одамон ҳанӯз дар бораи идора кардани пул дониши казоӣ надоранд. маҳорат ва малакии пули бештар кор кардану нигоҳ доштани онро надоранд. одамони муваффақ ба тарзи дигар рафтор мекунанд. онҳо аввал пасандоз карда пули боқиро харҷ менамоянд. пеш аз он ки ба дигарон пул бидиҳед, аввал ҳаққи худро ҷудо намоед.
برای چی حتی آدمانی پولدار به روز آینده باوری ندارند. آنها سوار ماشین‌های جیپ می‌گردند و طربخانه‌ها می‌روند. با وجود این آنها همیشه در نظر سرفیکس و خسته می‌نمایند. این آدمان لباس‌های گرانبها به بر می‌کنند ولی می‌دانند که در نتیجه 2-3 ماه بی‌برابری کار آنها قرضشان را دیگر پرداخت کرده نمی‌توانند. ولی اگر نابرابری کار 1 سال دوام کند حال چنین آدمان کاملا وضعی می‌گردد. انا همین عامل‌ها آدمان ثروتمند را اذیت می‌دهند و وادار می‌سازد که اندیشه کنند. همین از آن سبب روی می‌دهد که آنها در وقتش مزد مهنت خود را ندادند، یعنی برای خود صرف ضروری را نکردند. از این را پیش از آن که به دیگران پول دهید یا برای کار پول جدا کنید اول خودتان را تامین نمایید. در عکس حال شما فرزندان و همسرتان را دوست می‌دارم گفته نمی‌توانید. به خاطر آن که آنها این چیز را حس کنند به شما ضرور است که در عمل این را اثبات کنید. به همین مقصد ما نقشه حساب و کتاب کردن را تهیه نمودیم. نقشه مذکور برای مقصد رسیدن کمک می‌رساند. مطابق نقشه شما خود راهبر و کارگری کرایه خود میباشید. از سر معاشی که میگیرید شما باید 10% را برای آینده‌تان پس‌انداز کنید. این پول شما نه بلکه پول آرزوی آمالتان میباشد و شما حق به این پول دست رساندن ندارید. از مبلغ باقی مانده باز 10% دیگرش را برای استراحت کردنتان پس‌انداز کنید. بگذار مبلغ مذکور برای به طربخانه رفتن ناکفایه باشد هم ولی محض 10% پس‌انداز کنید. اگر به جای رفتنی باشد به حساب وقت خوشی استراحت نظر اندازید. اگر به کسی توفیق خریدنی باشد هم به حساب وقت خوشی دمگیری نگرید. همین عمل باید یک ترتیب داشته باشد. همین که ترتیب به وجود آمد من بعد آن خودش مستقلانه کار کردن میگیرد. آنگاه پول‌های به دستتان درآمده به قسم اساسی ترتیب مذکور داخل می‌یابد و شما نفهمیده میمانید که ثروتتان چطور زود زیاد میشد. بار دیگر به سر حساب کتاب‌های ما برمیگردیم. اکنون مبلغ باقی مانده معاش ما را همچون 100% حساب کرده از آن به حساب شرکت آینده شما 55% جدا میکنیم. قسم باقی مانده مبلغ را یعنی 45% میباشد به حساب خود پس‌انداز میکنیم. بعضا حالت به عمل میاد که درآمدتان 1.5 برابر افزون میشود ولی باز از سطح پیشینه‌اش هم پس می‌فرد. برای چی؟ زیرا شما با ذمتتان مسئولیت گذاشته نتوانستید. پول نصیبی آدمانی میگردد که با آن چیکار کردن را میدانند. از این را این دانش‌ها را نه تنها از بر کردن این چون استفاده آنها را نیز آموختن ضرور است. از 4 نیروی باطنی شما با هم در علاقه نباشند با وجود دانشمند بودنتان پول‌ها شما را ترک میکنند. بنابراین نیروهای باطنی آدم و پول‌ها هم باید مطابقت داشته باشند. قاعده اول را در یاد دارید. درآمد سطح رشد شخص را عقل را زیاد نمی‌کند ولی سطح رشد شخص درآمد را زیاد می‌گرداند. اگر آدم برای آیندهش مسئولیت حس نکند درآمدش کم می‌شود. از این می‌بارد که هر قدر مبلغی که شما به دست نیاورید درآمدهایتان با خراجاتهایتان برابر می‌شود. نقشه پیشنهاد شده حساب کتاب آن همین به ترتیبی را از بین می‌بردارد. مطابق آن شما کارگر کرایه خودتان بوده خودتان از سر درآمدتان معاش انیقتان را مقرر میکنید. آنگاه خراجات هم مثل پیشتر افزون شده میگیرند لیکن سیستم نمیماند که خراجات از درآمد زیاد شود. از این میبارد که اگر شما در ماه آینده درآمدی بیشتر به دست آورید به حساب شرکتتان مبلغ زیادتر پس‌انداز میکنید. به حساب خودتان باشد همیشه 45% درآمدتان را میگذارید زیرا روز فرا میرسد و شما بیکار میمونید. آنگاه مبلغ مذکور به شما ضرور می شود. برای آنکه خراجاتتان از حد نگذرد بگذار درآمد زیاد شود ولی خراجات باید در یک سطح معین باقی ماند. مبلغ معاشی جاری را چطور معین میکنند؟ تاریخ همین روز را نویسید. از همین روز سال گذشته تا امروز را حساب کنید. معین نمایید که در یک سال چقدر پول صرف کردید. از مبلغ حاصل شده 45% را جدا کنید. نتیجه پیدا شده را به 12 ماه تقسیم نمایید. از رقم حاصل شده خرسند شدید؟ نه. در هر صورت شما باید قاعده مقرر گشته را رعایت نمایید. رقم حاصل شده مبلغ معاش معین هر ماهی شما میباشد. من بعد اگر در حقیقت ثروتمند شدنی باشید شما دیگر به خراجات کردن حق ندارید. بگذار رقم مذکور خرد و به شما پسند نباشد هم آن را رعایت کنید. انتخاب شما. اقتباس: یگان آدم اندازه قوه‌اش را
то замоне ки онро истифода набарад намедонад. гётте. акнун рӯ ба рӯи шумо ду роҳе аст ки бо донишҳои ҳосилкардаи шумо барои интихоби яке аз онҳо мадад мерасонад. дар назди худ мақсад гузоред ки ҳаётатонро комилан тағйир медиҳед ва қоидаи ҳисобу китоб карданро истифода бурда пул пасандоз менамоед. дуюм, дар ҳаёттон чизро тағйир надода мисли пештара ҳаёт мегузонед. шумо бояд тасмим гиред. роҳи дигар нест. ба назари баъзе одамон эҳтимол роҳи аввал муҳим наменамояд, зеро рақамҳояш таври худи шахс мехост хурсандибахш нестанд, аммо он донаест ки аз он дарахти калом месабзад. ҳамаи одамон себ чанд дона дар дохилаш доштанро ҳисоб карда метавонанд, вале касе гуфта наметавонад ки аз як себ чанд адад себ ҳосил гирифтан мумкин. ба ҳамин сабаб рақами дар натиҷаи ҳисобу китоб ҳосилшуда ҳамон донаи себ мебошад. диаграмма. якум, сатҳи пешравии шумо. дуюм, сатҳи зиндагониятон. дуюм, роҳҳои боақлонаи пасандози пул. агар ба андак пасандоз намудан оғоз кунед, шумо ба таври шоиста зиндагӣ карда метавонед. ҳоло ин пул албатта ба назаратон ночиз менамояд. агар пасандоз накунед, тавре ки дар хати бо рақами 2 ишорашуда нишон дода шудааст, зиндагиятон бетағйир идома меёбад. агар ба пасандоз кардани пул оғоз намоед, кам кам, тавре ки дар ҷадвал бо рақами 3 ишора шудааст, зиндагиятон андак тағйир меёбад. вале баъд аз чанд вақт шумо ба натиҷаи 4 мерасед. рақами 4 аллакай нишондиҳандаи хуби пешравиятон мебошад. аммо агар коре накунед, мутлақо чизе ба даст намеоред. акнун фаҳмидед фарқ дар чист? ҳатто пасандози кам ҳам зиндагониятонро тағйир медиҳад. бодо шефер боре нақл кард ки дар Сингапур баъд аз тренинг назди ӯ одаме омада гуфтааст: ҳамаи суханҳоятон ба ман писанд аст, ҳамаи гуфтаҳоятон дурустанд, вале ман пули пасандоз мекардагӣ надорам. маошам барои рӯзгорам ба зӯр мерасад. мард баъди ин суханони оҳи сард кашида аз киса тамоку биравад. бодо шефер ба ӯ нигоҳ карда пурсад: шумо чӣ хел сигарет мекашед? ҳа, бетамоку намешавад, ҷавоб додааст ба пурсиши шефер он одам. баъд аз гуфтугӯи мазкур ӯ калкуляторро гирифта ҳисоб кард ки агар ҳамон одам аз 18 то 60 солагӣ сигор накашида пулашро пасандоз мекард, имрӯз қариб 43 000 доллар мешуд. ӯ дар як рӯз ба ҳисоб миёна ба 2 доллар тамоку кашидааст. бо вуҷуди ин мард гуфт: беҳтар аст ман сигор мекашам. дар навбати худ бодо шефер ба ӯ мефаҳмонад ки ҳоло фоизи маблағи мазкурро нишон надодааст. оё суд ҳам дорад? бо таҳайюр садо баланд кард он мард. бодо шефер ба ӯ фаҳмонд ки агар дуруст пасандоз кунад, он гоҳ пул ҳар сол ба фоизҳояш зиёд шудан мегирад ва маблағи калоне ба вуҷуд меояд. пули хуншуда дар 5 соли охир суди чашмрас медиҳад. бале ҳазрати исо алайҳиссалом фармудааст ки охиринҳо аввалин ва аввалинҳо охирин мешаванд. ба андеши шумо, агар ӯ ҳар сол пулашро ба 14% даромад пасандоз менамуд, имрӯз чӣ қадар пул мешуд? зиёда аз 4.5 миллион доллар. агар шумо аз пулҳоятон ҳар рӯз $1 ба 8% солонааш пасандоз кунед, он дар 30 сол тахминан 1802 миллион доллар мешавад. одамон одатан дар як рӯз аз $1 зиёд харҷ мекунанд. аз ин ро пули пасандозшудаи дар назари аввал нонамоён дар охир вазъиятро комилан тағйир медиҳад. ба назари мо чунин менамояд ки ин амал ғайриимкон аст. мо мехоҳем ки якбора дар ҳисоби банкӣ $10,000 пасандоз гузорем. бо 100 ё $500 ба банк рафта худро саргардон кардан намехоҳем. зеро андеша дорем ки пулро дар хона ҳам нигоҳ доштан мумкин аст. пулро дар хона нигоҳ надоред. агар пул дар хона бошад, риск хеле зиёд аст. шумо албатта ин пулро ба ягон сабаб сарф мекунед. ба ман мегӯянд ки ба банкҳо бовар кардан намешавад. ман мегӯям ки банкҳо аз худи шумо боваринокторанд. аз ҳама риски зиёд ин пулро дар таги болиш нигоҳ доштан аст, зеро қурби вай паст мешавад ва ё бо ягон сабаб он пулро шумо тез хароҷот мекунед. шумо бояд корфармудани пулро ёд гиред. пул барои шумо кор карданро нашдар кун, на шумо барои пул. вақте ки ман менависам ки пул барои шумо кор карданаш
در کار من آن چیز را در نظر دارم که شما باید جای کار سازید، صاحب کار شوید. اگر خودتان از احتیاج نمیبرید به نزدیکانتان و یا صاحب کار یا تاجر موفق که کارشان نتیجه خوب دارد همراهش را کار کنید. اساس تجارت این خرید و فروش کردن است. صاحب کاری این کارخانه و استحصالات و غیره ساختن لازم است. در دولت ما صاحب کارها تماما کمند، ولی آدمانی که تجارت میکنند خیلی بسیارند. حتی پول کم وضعیت را تغییر داده میتواند. بودو شوفر میفرماید که اگر شما را این 45% قانع نگرداند، در وقت شما حرکتی بیشتر پول کار کردن را میکنید و همون 45% هم زیاد میشود. اکنون خودتان اندیشه کنید، مثلا 45% $500 پول چندان کلان است، ولی 45% $5000 الکی پولی به نظر نمایان میباشد. از این پس به مانند حضرت عیسی علیه السلام عمل کنید. او میفرماید که هر عمل رو 2 برابر زیاد اجرا کنید. من تصمیم گرفتم که بسیار کار کنم و پولم رو 3 سال باید پسنداز کنم. از این رو مبلغی معین رو نوشتم. به نظرم مبلغی نوشتم کم نمود، اما با اون قناعت کردم. شما هم با اون قناعت کنید و مبلغ اولین پسندازتان خرد هم باشد. همه قاعده آموخته‌تان رو استفاده برید. اگر از 45% فایده مبلغ زیادتی باقی ماند، پس مبلغی که برای آینده پسنداز میکنید تا 15%، سپس تا 20%، 25%، 30%، 40%، 50% زیاد میگردد. ولی 10% برای استراحت جدا کردهتان به تغییر باقی گذارید. مثلا 10% $10,000 مبلغ خود نیست. شما با آن زندگانی میکنید، برای بهداشت سلامتیتان خرج میکنید، ولی از امکانیت های نوتان زیاد استفاده نکنید. به طور شایسته زندگی کنید، زیرا وقتی که شما با پول بسیار پیدا کردن آغاز میکنید، در اطرافتان آدمان زیاد پیدا میشوند، محیط زندگیتان تغییر مییابد و شما لباس دیگر پوشیدن و مؤسسه های والا مقام رفت آمد کردن لازم میشود. در این حالت خرج البته زیاد میگردد. بنابراین شما به افزودن مصرف باید آماده شوید. بنابراین حتی درآمدتان زیاد شده باشد هم 10% به مقصد استراحت جدا کردهتان را بمانید، زیرا که این 10% مبلغتان به مقصد موافق میباشد. ما همین را زندگانی میکنیم، به همین سبب باید زندگانی شایسته داشته باشیم. به خود و نزدیکانتان گاه اجازه سیر و پر زیستن را دهید، اما 55% به حساب شرکت پسنداز کردن را فراموش نکنید. همیشه پسنداز کردید. حساب کنید که اگر پول کم پسنداز کنید چقدر مبلغ جمع میشه. دوم، راه‌های با عقلانه پسنداز پول. قرض. اگر شما قرضدار باشید، نقشه مذکور را البته تغییر دادن ضرور است. در حالت قرضداری باید به طور ذهنی رفتار کنید. هر ماه 10% برای آینده، 20% برای پوشاندن قرض پسنداز میکنید. پول باقی مانده را به 2 حساب پیشنهاد تقسیم جدا میکنید. اکنون برای استراحت پول جدا نمیکنید، زیرا اگر قرضدار باشید هیچ فراغت کرده هم نمیشود. شخصی را که تصور کنید که به قرض تا گوش غوطیده است، ولی با وجود قرضدار بودنش نقشه در جای استراحت کردن را میکشد. آدمان دارای عادتهای خاص میباشند. با وجود قرضدار بودنشان آنها با واسطه به فراغتگاه رفتن خودشان را از قرض دور کردن میخواهند. قاعده معمولی موجود است که از آدمی قرضدار چیزی نخرید و چیزی نگیرید. این قاعده در کتاب مقدس نوشته شده است. نقشه آینده شما در مورد قرضها باید به طور ذهنی باشد. اگر از یگان خویشتان قرض گرفته باشید، حرکت کنید تا که قرض را زودتر داده خلاص شوید، چون که قرض را برگرداندن عمل خوب است. همین که معاشتان را گرفتید، قرضتان را دهید، ولی برای تا معاشی نو زیستن از یگان نفر باز قرض گرفتن ضرور می شود. چه فرق دارد که شما از کی قرض میگیرید؟ از این را برای قرض تنها 20% معاشتان را جدا کنید. اگر قرض دهندگان ناراضگی بیان کنند و آنها فهمانید، اگر قسما گرفتن نخواهید تا زمان جمع شدن مبلغ ضروری صبر کنید. یک چیز را از خاطر نبرید، وقتی شما از کسی پول قرض میگیرید نامعلوم طالب آن شخص میگردید. گرچند قرض را برگردانید هم آن چون زخمی جراحت برای خاطر میماند. هرگاه که به شخص قرضده روبروی خود را آدمی خرد حس میکنید. بنابراین ما گفتنیم که تا حد امکان از کسی قرض نگیرید تا اینکه دیگران هم فرمای شما نگردند. ولی نوبسته از قرضها همیشه برای آیندهتان 10% درآمدتان را پسنداز کنید. مبلغ مذکور به شما باوری میبخشد تا که جای خود را در زندگی استوار نگاه احساس کنید. فراموش نکنید که پسنداز خردترین هم وضعیت را تغییر میدهد.
агар мутобиқи ҳамин нақши зистанро омӯзед, дар вуҷуди шумо як нав қолабҳои нави рафтор ва тафаккур мин баъд ташаккул меёбад. масалан ҳамин ки қарзро додед, қонунҳои дар тафаккуратон ҷой гирифта ба фаъолият оғоз менамоянд ва шумо барои оянда на ба миқдори 10%, балки 30% пасандоз кардан сар мекунед. дар чунин ҳолат захираи пулҳоятон 3 маротиба зиёдтар мешавад. маълум мешавад ки қарздорӣ ҳам манфиат доштааст. дар вақташ таҷрибаи қарздорӣ ба шумо зарур буд ва ба гумонам аз он хулосаҳои зарурӣ баровардаед. баъзе вақтҳо мо аз парвардигор хоҳиш мекунем ки барори корамонро деҳ ва ояндаамонро неку бузург гардон, моро аз шикасту ғам эмин нигаҳ дорад. баъзан мешавад ки аллоҳ ҳамаи он чизеро ки пурсидем ба мо медиҳад. мо хурсанд мешавем. ин раҳму шафқати аллоҳ аст. баъзан мешавад ки мо мепурсем ва ҳамон чиз намешавад. ин ҳам раҳму шафқати аллоҳ аст. яъне аллоҳ намехоҳад ки он чиз ба мо дар кор набудааст, аммо мо дар ин бора намедонем. шояд он чӣ ки мо мехостем ба мо ба ҷои комёбӣ шикасте меовард. мутобиқи нақшаи ҳисобу китоб шумо бояд низомеро ҷорӣ намоед. миқдори пул аҳамият надорад, муҳимаш низом мебошад. агар гӯед ки ҳанӯз пулам кам аст, кадом вақте ки зиёд шавад баъд мувофиқи низом амал мекунам, маълум мешавад ки шумо ба худатон эътимод надоред. одамони ноӯътадорбаро чунин фикр медоранд, зеро онҳо ба дурнамои зиндагиашон бовар надоранд. агар шумо ба ояндаи неки ҳаёти худ эътимод надошта бошед, пас барои чӣ зиндагӣ мекунед? агар ба беҳтар шудани сатҳи зиндагиятон бовар надошта бошед, он гоҳ барои чӣ меомӯзед? агар боварӣ ба мамлакати худ, президенти худ ва ҳамсари худ ё ки шавҳари худ надошта бошед ки бо онҳо хушбахт мешавед, магар ин ҳаёт аст, пас барои чӣ худро фиреб медиҳед? агар ба фардои сарватманд шуданатон боварӣ надошта бошед, он гоҳ ба кадом мақсад пасандоз мекунед? пас ин қадар заҳмат кашидан ҳеҷ маъно надорад. аксари одамон мегӯянд ки барои рӯзи мабодо пасандоз мекунам. ба мо чунин рафтор карданро омӯхтаанд. хешу ақрабо ҳам мегӯянд ки пулро барои дар рӯзи сахт зарур шуданаш ва муҳтоҷи дигарон нашуданатон пасандоз кунед. дар тафаккури мо чунин нақш бастааст ки пул фақат дар рӯзҳои душвортарин дастгир мешавад. аммо чунин тасаввур хато аст. мо ба оянда бояд эътимод дошта бошем. аз ин роҳ пулро пасандоз намуда ҳамон тарзи ҳаётро месозем ки дар бораи он фикр мекунем ва орзу дорем. дер ё зуд ҳар як одам чунин амал мекунад. масалан, парранда ду бол дорад. боли аввалаш умед, боли дуюмаш тарс мебошад. ё шумо ба ихтиёри худ ба хотири дарк намудани кайфияти парвози озод болу пар мезанед, ё худи ҳаёт шуморо ба вуҷуди хоҳиши парвоз надоштанатон водор месояд ки аз тарс парвоз кунед. ба дафтари ёддошт. ҳар вақте ки шумо идора кардани пулро омӯхтед, пул худаш шуморо ҷустуҷӯ карда меёбад, наздатон меояд. пул ба дасти одамоне мерасад ки онҳо роҳҳои ба пул кор кардан ва чӣ кор карданро медонанд. ҳаргиз ба хароҷоти калон роҳ надиҳед. як нафар хиратмандони ҳинду фармудааст, васвасаи дунё шабеҳи оби баҳр аст. ҳар қадар ки одам аз ин об бисёртар нӯшад, ҳамон қадар бештар ташна мешавад. одамони кордон аввал қисме аз пул ба даст овардаашонро пасандоз мекунанду сипас боқимондии онро харҷ. пеш аз он ки ба дигарон пул бидиҳед, аввал ҳаққи худро ҷудо намоед. даромад сатҳи рушди шахсро афзун намекунад, вале сатҳи рушди шахс даромадро афзун менамояд. агар шумо аз пулатон ҳар рӯз $1 ба 8% солонааш пасандоз кунед, он дар 30 сол тахминан 1,8 қариб $2 миллион мешавад. бинобар ин ҳатто пули на чандон бисёр ҳам дар охир вазъиятро комилан тағйир медиҳад. вале новобаста аз қарзҳо ҳамеша барои ояндатон 10% даромадатонро пасандоз кунед. маблағи мазкур ба шумо эътимод мебахшад, то ки ҷои худро дар зиндагӣ устувор эҳсос кунед. фаромӯш накунед ки пасандози хурдтарин ҳам вазъро тағйир медиҳад. аз ин роҳ пулро пасандоз намуда ҳамон тарзи ҳаётро месозем ки дар бораи он фикр мекунем ва орзу дорем. мутобиқи нақшаи ҳисобу китоб шумо бояд низомеро ҷорӣ гардонед. миқдори пул аҳамият надорад, муҳимаш мувофиқи низом амал кунед. бо мурури замон ақли одам ба тартиб одат карда низом ба фаъолияти мустақилона оғоз менамояд. қисми сеюм. чӣ тавр сармоягузорӣ бояд кард? шунавед, фаромӯш мекунед, бинед, ба хотир мегиред, амал кунед, мефаҳмед. конфутсий.
یکم حفاظت مالیوی، دوم امنیت مالیوی، سوم آزادی مالیوی. اکثر شما میپرسید که چرا و به کدام مقصد سرمایه گذاری نمایید. هرگاهی که اداره نمودن پول را آموختید آنگاه پولهای بیشتر خودشان به دست شما میآیند. انا همان وقت دانش سرمایه گذاری کردن پولهای زیادتی را چیکار کردن، به کجا گذاشتن آنها، چطور ارزیابی نمودن امکانات حقیقتان را نمیدانید. از این سبب پولهایتان را به مقصد به کارهای میده چویده خرج میکنید. روزی میرسد که ناگهان فکر میکنید که پولتان را به جای دیگری سرمایه گذاری کرده فایده به دست آوردن ممکن بود، اما اون روز میبینید که الکی دیر شده است، پولها از دست رفتن. مثلا درباره مرغی را به خاطر میارد که تخم‌های طلایی میکرد. مرد روستایی میبیند که مرغش تخم طلایی کرده است و چشمانش باور نکرده تخم را به دست میگیرد. تخم واقعا هم طلایی بود. مرد روستایی نزد زرگر رفته تخم را نشان میدهد و زرگر برای عوض تخم به او مبلغ پیشنهاد میکند. روز دیگر حالت دیروزه تکرار یافته مرغ باز یک دانه تخم طلایی میکند. همان حالت چند وقت دوام کرد و روزی حس کنجکاوی مرد دهاتی بالا میگیرد و او خود به خود قرار میدهد که جانور را کشته بطنش را بیند چطور تخم طلایی میکند و همه تخم‌های طلایی را یکباره گیرد. دیگر طاقت ندارد و هر روز یک تخم گیرد و کارش را بود کند. اگر یکباره همه تخم را گیرد کارش تیز به پیش میرود و پرابلم هایش حل میشود. او مرغ را کشته در بطنش بغیر از یک دانه تخم خیلی خردی طلایی دیگر چیزی پیدا نکرد. خلاصه مثل چنین است: تخم‌های طلایی همان فایزهای و درآمدهای میباشند که شما از پولهای سرمایه گذاری کرده تان به دست میارید. و ما مرغ پرورش کردن لازم است که تخم‌های طلایی دهد. وقتی که در دست ما یک مقدار پول جمع میشود یعنی ما امکانیت پیدا می‌نمیم که همان چوجه را کلان کنیم. ما باشیم پولها را به خریدن لباس، هر گونه اشیا، ماشین و چیزهای در همان وقت برای ما نادرکار خرج می‌نمیم. در کدام یک محلی بیرون از مملکت استراحت کردن می‌خواهیم، حالا که شرایط استراحت خوب در نزدیک‌ها هم هست. به نظر ما چنین می‌آمد که اگر مانند ماشین، خانه، زر و زیور زیادی آرایشی خریم الکی ثروتمند هستیم، ولی چنین فکر باطل است. اکثر آدمانی که سوار یک ماشین‌های قیمت‌بها گشته لباس‌های پرقیمت به بر می‌کنند و در گردن جواهرات و طلا می‌آویزند در حساب بانکیشان پول ندارند، زیرا خرج کردن پول کاری سهل است. آدمان زیاد پول خوب به دست آورده تا وقتی پولشان را پوره از دست دادن در یک مدت کوتاه به آدمی ثروتمند تبدیل می‌یابند. پول به دست آوردن نسبت به آن را نگاه داشتن و افزون نمودن کاری سهل است. آیا شما یگان نفر آدمی پولدار را دیدید که نادان باشد؟ نه. دانشجوی کورس دوم همیشه فکر می‌کند که او نظر به پروفسور داناتر است. سرجنت باشد خود را از معیار بافهمتر حساب می‌کند، حالا که نسبت به سرجنتی در کوچه ایستاده به گنرال زبان یافتن آسان‌تر است و همیشه چنین است. به کدام سبب؟ به آن خاطر که آنها عزت نفس خود را بالا گذاشتن می‌خواهند. به همین سبب به ما پرورش که مرغی خودمان ضرور است که تخم‌های طلایی دهد. کوشش کرده حساب کنیم که و شما برای در یک ماه به طور خوب زیستن چقدر پول ضرور است. حتی اگر درآمدتان چند مرتبه زیاد شده باشد هم باید به همان مبلغ حساب کردهتان زندگانی کنید. مورچگان در همه حالت مشکل دستگیر یکدیگر میباشند. سرمایه گذاری بهترین سرمایه گذاری برای خویش. باری به درس من زنی آمد. او همین ترینینگ های مرا گذاشته خیلی خوب و با خواهش زیاد مشق میکرد. وقتی که از وی چند پول کار کردنش رو پرسیدم آرامانه 10,000 تنگه به قرب همان وقت $80 کار میکنم گفت. از جوابش حیران شدم. آنگاه کنجکاوی کردم که برای ترینینگ ها از کجا مبلغ پیدا میکنم. زن به سوالم جواب داد که او الکی در ذهن اول فهمیده بود که برای بهتر زیستن کار کردن ضرور است. به نیت گرفتن ماشین جامعه‌شویی از بانک قرض گرفته است، ولی به جای ماشین پول را برای خود پس‌انداز کرده است، یعنی برای آموزش خود صرف نموده است. این کار قیاس نشونده می باشد. به کدام سبب دل بعضی آدمان از فرزندانشان میماند، زیرا خودشان درست نخورده و نپوشیده بوده شدهشان را به فرزند میبخشند، ولی فرزند به وای رسیده میگوید برای من شما چی کار کردید؟ آنچه برایم کردید والدان دیگر هم میکنند. شما هم قرض پدریتان را اجرا کردید. چون این فرزند به قدر زحمت والدین نرسیده عمل نکوی آنها را همچون یک کار مقرری فهمیده است که گویا همیشه چنین است. سخنان فرزند را شنیده والدان
از او دلسرد میشوند. از این رو در این دنیا چیزی از سرمایه گذاری نمودن برای خود بهتر نیست. در دنیا یکچند عملهای اساسی موجود است که با جا آوردن آنها هرگز پشیمان نمیشوید. اولا عبادت به الله، سری وقت توبه کردن، شکر الله را به جا آوردن، از مردم بخشش پرسیدن، خدمت پدر و مادر را کردن، سلامتی خود را درست نگاه داشتن، علم و هنر آموختن، فرزند نیک تربیت کردن، خدمت خلق و خدا را به جا آوردن، بسیارتر کتاب خواندن و احترام خود را داشتن. این بایگریتان را کسی غارت کرده نمیتواند. آنها مادام به شماست میمانند. من آدمیان را میشناسم که در یک ماه به $200 زندگانی میکنند. معین سازید که برای در یک ماه زیستن به شما چند پول لازم است و نقشه مالیوی خودتان را تهیه کنید. مرغی که تخم طلا میدهد. تا به این روز همین نقشه های گذاشتهتان را برای خرج کردن پیش بینی شده بودند. حالا میفهمید که نقشه واقعی مالیوی از نقشه برای خرج کردن پیش بینی شده چه فرقی دارد. یکم، حفاظت مالیوی. برای مثال رقم میانه $300 را میگیریم که با آن عائله میانه حال زندگانی کرده میتوانند. رقم دیگر را هم گرفتن ممکن است. رقم مذکور را با 6 ضرب زده 300 ضرب 6 برابر $1800 حاصل میکنیم. رقم 6 عدد ماه ها می باشد. رقم $1800 مقدار همان مبلغ است که در مدت نیم سال برای تامینات عائله ضرور است. در مجموع این مثال چی معنا دارد؟ مقصد از آوردن مثال آن است که اگر در دستتان همین مقدار پول موجود باشد، پس شما آسوده خاطر هستید. شما خاطر جمع میشوید و پریشانی از بین می رود. شما میدانید که در حیات هر واقعی که روی میدهد، خواه از جای کارتان اختصار کنند و خواه خدا نکرده سلامتیتان از دست دهید، در طول نیم سال دیگر عائله شما میتواند مانند امروزه زندگانی کند و شما به خوبی درک میکنید که عائلتان در نیم سال در پیش داده از جهت مالیوی محافظت شده است. بعضی آدمان مبلغی مذکور را کیها باز جمع کرده نگاه داشتند. اگر شما پول نداشته باشد چی؟ در این حالت به خودتان یگان دلخوشی و طربخانه رفتن، تماکو کشیدن، می نوشیدن را روا ندیده تاکسی را فراموش کنید. استراحت را تا زمانی که این مبلغ را جمع نکنید و تأخیر گذارید. شما نه برای یگان خیلی تفریح و زر و زیور قیمت‌های آرایشی، بلکه تنها برای چیزهای ضروری و غذا حق و حقوق خرج کردن مبلغ را دارید. تا زمان جمع کردن پول ضروری شما حق فراغت کردن ندارید. اکنون این مبلغ را با 12 ضرب زده $3600 حاصل میکنیم. خوب است اگر در دست چنین مقداری مبلغ موجود باشد، ولی آدمانی که چنین مقداری پول پسنداز نکردند باید از بحر همه دلخوشی‌های حیات برآمده با آن قناعت کنند، زیرا ذخیره مبلغ آنها برای نیم سال کفایت نمی‌کند. بهترش از روی احتیاط برای 1 سال پسنداز کنند. در همین مرحله کاملا به دگرگونی رخ داده مطابق گردیده خود را به دست گرفته. اگر از جای کارتان اختصار کرده باشند، جای کاری نو پیدا کردن ممکن است. همین است حفاظت مالیوی. یک مثال عیانی در مورد سقوط نمودین اتومبیل و مال و ملک. طوری از رقم‌های آماری برمیاد حتی به ماشین‌هایی که سقوط کرده شدند یک حادثه ناخوش روی نمیدهد. برعکس 90% صدمه با ماشین‌های روی میدهد که سقوط نشدند. آیا سببش را میدانید؟ زیرا وقتی که شما ماشین یا مال و ملک خود را سقوط میکنید، اعتماد و آسایش باطنی پیدا میشود. وقتی که شما ثروت‌های مادیتان را سقوط میکنید، از پستی و بلندی‌های آینده زندگی هراس ندارید. مثلا زنی فهمید که به نزدیکی پول بیخود شده، نرخ‌ها بلند گردیده، همه چیز قیمت میشود. از این را با پول جمع کرده خود و امید آنکه در روزگار آینده ضرور میشود اشیای گوناگون خرید. زن اشیای خریدش را در خانه‌اش پنهان نمود. باری به منزلش آمده دید که خانه‌اش را غارت کردند. حیران شد. برای چی این حادثه مست با او روی داد؟ زیرا در عمق تفکرش همیشه خطر بدبختی‌اش را جایب می‌کند. هراسش حادثه ناخوش را به سرش آورد. اما آدمی را که ثروتش را سقوط کرده چیزی به اضافه نمی‌سوزد. در دلش برای خیال حادثه‌های ناخوش جای باقی نمی‌ماند. خاطرش همیشه آسوده است. هر وقتی که پول برایتان ضروری را پسنداز کرده، آن را به حساب بانکی خود علاوه گذاشته و بالایش پول علاوه نگذارید. در این صورت شما مقدار پولتان را میدانید. حالا حاضر به مبلغی به بانک گذاشتهتان قناعت کرده از خراجات کلان دست کشید.
маблағи мазкур барои таъмин намудани ҳифзи молиявии шумо зарур мебошад. агар нохост корҳои тиҷоратитон ба мушкилот рӯбарӯ гардида даромадҳоятон кам шаванд ҳам шумо худатонро осуда эҳсос мекунед, зеро ҳар лаҳза метавонед аз ҳисоби бонкиятон пул гирифта оилаатонро таъмин созед. фаромӯш накунед ки пули дар бонк гузоштаатон ба тиҷорати шумо ягон робита надорад. пули мазкур бюджети оилавиятон мебошад. ин пул бояд ҳамеша нақд бошад. ба он даст нарасонед ва ягон мақсади дигар сарф накунед. ва агар рафту ба ягон сабаб пули пасандози оилавиятонро аз ҳисоби банкӣ гирифта бошед, кӯшиш ба харҷ диҳед ки онро зудтар барқарор кунед. пул дороии як хосият мебошад. фармудии худовандро аз китоби муқаддас ба хотир меорем. ба касе ки худо диҳад сарваташ зиёд мешавад, ба касе ки надиҳад кам мешавад. қонуни зиндагӣ дар ҳаёти мо ҳам амал мекунад. вақте ки пули бештар ҷамъ шуд, аз он ҳайрон мешавед ки даромадтон чӣ тавр зуд афзун мегардад. сатҳҳои нави фаъолиятро пайдо шуда имкониятҳои нав ба миён меоянд. даромад меафзояд, зеро қонуни зиндагӣ чунин аст. ба касе худо диҳад боигариаш зиёд ва ба касе надиҳад кам мешавад. худованд дар китоби муқаддас чунин фармудааст. муҳофизати молиявӣ ба як моҳ $300, ба 6 моҳ $1800, $300 хароҷоти моҳона 6 моҳ, ба 12 моҳ $300 зарби 12 $3600. дуюм, амнияти молиявӣ. акнун $300ро гирифта онро ба 150 зарб мезанем. бояд маблағеро гирем ки бо он дар як моҳ зистан мумкин бошад. формулаи қоидаи мазкурро бодо шефер сохтааст. аз дарси математика формулаи пифагорро дар хотир доред. формулаи мазкур доимӣ буда тағйир намеёбад. бодо шефер ҳам қоидаи ҳисоби китоб кардани пули муайянро сохтааст ки он барои амнияти молиявӣ зарур мебошад. тибқи қоидаи мазкур бо мақсади азияти молиявӣ озод будан таъминати амнияти молиявӣ ба шумо зарур аст ки тадриҷан $45000 ҷамъ кунед. ба ҳамин маблағ шумо амнияти молиявии оилаатонро таъмин мекунед. агар маблағи мазкурро дар ягон бонк гузошта аз он ҳар сол ба миқдори 8% фоида ба даст оред, дар як сол шуморо $3600 фоида мегиред. ҳамин рақамро ба 12 тақсим карда рақами 300 ҳосил мекунем ки он хароҷоти ҳармоҳии оилаи мо мебошад. мисоли мазкур чунон маъно дорад ки агар шумо ба миқдори $45000 маблағ пасандоз кунед, оилаатон аз ҷиҳати молиявӣ пурра дар амон мебошад. агар шумо минбаъд дар ягон ҷой кор накунед ҳам тамоми умр метавонед фоидаи маблағи ба бонк гузоштаатонро ҳар моҳ гирифта осудаҳолона зиндагонӣ кунед. дар мисоли мазкур ба он аҳамият додан зарур аст ки шумо худро аз ҷиҳати молиявӣ муҳофизат карда $3600 захира намудед. сипас шумо ба ҷамъ кардани маблағи $45000 шурӯъ кардед. ин маблағро ҷамъ карда амнияти молиявии худро таъмин намудед, зеро дар ягон ҷой кор накарда ҳар моҳ аз бонк $300 фоидаи пули пасандоз кардаатонро гирифта метавонед осудаҳолона зиндагӣ кунед. хонандагони азиз, ин мисолро ман аз бодо шефер омӯхта будам ва ҳоло онро ба шумо ҳамчун намуна пешниҳод мекунам ва дар китобам дар ин бора навиштаам. ин мисол барои одамоне ки аз уҳдаи ягон кор худашон намебаранд ва пулро кор фармудан наметавонанд ё намехоҳанд, барои онҳое ки динашон барои гирифтани суд розигӣ медиҳад. азбаски дини мо дини поктарини дини ислом аст. мо алҳамдулиллоҳ мусулмон ҳастем ва дар дини мо фоиз додан ва фоиз гирифтан ҳаром аст. мо бояд ин корро накунем. мо бояд пуламонро истифода карда корхонаҳо, нуқтаҳои савдо ва ғайра кушода кор фармуда даромад гирем. дар ин муддат ба шумо $45000 дар кор намешавад ки шумо ҳар моҳ $300 даромад дошта бошед. аммо барои пулро истифода бурдан ва кор фармудан шумо бояд илми дақиқ дошта бошед. агар надонед маслиҳати бародаронаи ман ба шумо ҳамин аст ки бояд ин ҳунарро омӯзед ва агар на вақташ ояд ҳаёт шуморо албатта маҷбур мекунад. акнун кӯшиш карда ба як савол ҷавоб диҳед. агар 5 ё 10 сол муқаддам аз қоидаи мазкур огоҳ шуда онро истифода мебурдед, оё имрӯз амнияти молиявии шумо таъмин мегашт? ҳа ё не? аксари одамон ҳатто хаёлан ба худ иҷозати сарватмандшавиро намедиҳанд ки худро чун одамони бадавлат фикр карда наметавонанд. аз ин рӯ ман ба шумо на дар бораи роҳҳои пайдо кардани пул, балки дар бораи тарзу усули идора кардани пул суҳбат мекунам. зеро дар ибтидо хоки заминро омода карда сипас ба он дона мекорам.
تخم زراعت را با اسفالت پرتویید هرگز نمی‌سازد. هنگامی باری اول شنیدن این قاعده به نظرم چنین نمود: احتمال در مدت 20 سال اگر پول پس‌انداز و ذخیره کنم این مبلغ را $45,000 جمع کرده میتوانم. در حقیقت به نظرم محض چنین می‌نمود که برای جمع کردن این مقدار پول به من اینقدر مهلت ضرور است. ولی وقتی که با قوی غیرت دوچند و به طور مقصدناک به کار آغاز نموده در طول 3 ماه از جهت مالیوی حفاظت یافتم، خود در حیرت افتادم. در 8 ماه دیگر امنیتی مالیوی هم تامین گردید. خودم نفهمیده موندم که چطور به چنین دستاورد نائل گشتم. حتی تصور هم کرده نمیتوانستم که همه کارها در مدت خیلی کوتاه انجام می‌یابند. همون وقت با درک عباره به کار آغاز کنید، خدا و باقی تمام دنیا به شما کمک می‌رساند. رسیدم. باور کنید در حقیقت چنین شد، زیرا خداوند آدمان ایجادکار، مقصدناک و موفق را دوست می‌دارد. برای آنها معجزه می‌آفرد، ولی آدمان لندهور، تنبل و سست و به خود اعتماد نداشته را دوست نمی‌دارد. شمال سخت نیال‌های کم قوت و نوده‌های نازک را به آسانی می‌شکند. هر چیزی که از سبزش یا حرکت می‌ماند از حیات محروم می‌گردد. سبزه‌ها، گل‌ها، حیوانات، حتی جویبارهای بی حرکت به بطلاق تبدیل می‌یابند. آهنگ زنگ زده ویران می‌شود، به داغ تبدیل می‌یابد و به بی استفاده ماندنش. همین طریق وقتی که یگان اقدام را پیش می‌گیرید خداوند شما را دوست می‌دارد. بیهوده نمی‌گویند که از تو حرکت از من برکت. عباره خلقی است که از بیکار همه بیزار. در قرآن شریف هم به این مضمون چند آیات‌ها آمده است و حضرت علی هم فرموده که بزرگترین فرح این زحمت کشیدن است، یعنی بزرگترین استراحت این مهنت کردن است. در یگان جای قرآن و حدیث نبوی و دیگر کتاب‌های مقدس دین اسلام گفته نشده است که برای کار نزد فالبین برو، کسی را فریب کن، از دیگران گمانبر و غمگین شده خفگی کرده بیکار گرد. اگر مسلمان از خداوند دائما پرسد و خودش یگان کار نکند، به فکرم این هم باید گناه باشد. بهتر است و البته خداوند تعالی خودش میداند. اگر فعالیتتان اقلاً یک نفر را به کامیابی رسانده سطح زندگانیش را بهتر سازد، خود تقدیر مددگار شما میگردد. از آدمان ثروتمند پرسید که با شرافتی کی آنها ثروتمند شده، چطور به مقصد رسیدند. اکثر آدمان دارا به سوال مذکور چنین جواب میگویند: راست گپ، خودم فهمیده نمیتونم. به کار آغاز کردم، کارم اومد کرد. سالهای 70 عصر گذشته 5 دانشجو جمع آمده شرکت تأسیس دادند، ولی از چه آغاز کردن فعالیتشان را نمیدانستند. برای تهیه شدن ایده 2 سال سپری شد. یکی از دانشجویان پیراهن ورزشی را گرفته با آن نشانه مناسب چسبانید. همه کارکنان شرکت به او پیروی نموده همچنین پیراهن پوشیدند. اینک چندین سالها این جانب آدمان بیشمار پیراهن دارای نشانه گرد و ساز را میپوشند. اکثر شما نام شرکتی را میدانید که لباسهای ورزشی نایک را استحصال میکنند. در مدت همگی 5-7 سال آنها از اکثر شرکت‌های نامی پیش گذشتند. سیر موفقیت آنها خیلی عادی است. فکر کردند و عمل کردند و استحصال نمودند. در نتیجه شرکت کلانترین و کامیابترین استحصال کننده لباس‌های ورزشی به وجود آمد. بنابراین اگر دودیله نشده به کار آغاز کنید، موفقیت یارتان میشود. هرگز سن و سالم موافق نیست. سرمایه ابتدایی ندارم، قانونها برای تجارت مساعد نمی‌کنند یا وضع عائلوی هم خلل می‌رساند. نگویید. به مقصد تسلی دادن خود بهانه‌جویی نکنید، زیرا همیشه بهانه یافتن ممکن است، اما حیاتتان با بهانه تغییر نمی‌یابد. بهتر است که تصمیم گرفته به چهار جانبی مقصدهایمان به پیش حرکت کنید. سعی نموده به مقصدتان اعتماد پیدا کنید، سپس عمل نمایید. مثال‌های زیادی را می‌دانم که آدمان بعد از گذشتن سمینارهای ما طبق پرینسیپ و قاعده‌های پیشنهاد کرده شده عمل کرده درآمد خود را در 2 ماه آخر از 20 تا 50% افزون نمودند. از این رو با پیشنهادهای کتاب همچون به مجموعه معلومات مناسبت نکرده آنها را چون تجربه حیات پذیرید و آنها به شما مثل خریطه برای پیدا کردن راه راستی رسیدن به مقصدهایتان کمک نموده نمیگذارند که به پیراهای نادرست روید. اگر به امنیت مالیوی رسید از حساب فایده پسندازتان زندگی کرده میتوانید. راههای سرمایه گذاری:
امنیت مولوی $300 ضرب 150 برابر $45,000 8% $45,000 $3,600 $300 خراجات ماهانه $3,600 تقسیم 12 ماه برابر $300 150 فرمولا 12 ماه. اما سود برداشتن هرگز معنای تماما کار نکردن را ندارد. حیات با زینه های نوی دارد که به همه آنها برآمدن لازم است. از جانب دیگر گذراندن حیات روز از روز گران می‌گردد. اگر امروز ما با $300 زندگی کردیم، بعد از 10 سال با چنین مبلغ زندگی غیر امکان می‌گردد. به خاطر آورید که سالهای 2000 شما در یک ماه چند پول خرج می‌کردید. حاضر باشد چقدر. سیوم آزادی مولوی. با فکر شما برای زندگی شایسته به شما چقدر پول ضرور است. هر ماه دلخواهتان را در حد اعتدال خرید. گاه در قهوه‌خانه طربخانه‌ها غذا خورید. در تایلند، مصر و یا کشورهای دیگر استراحت کنید. برای همین در یک ماه تقریباً $5,000 یا $10,000 ضرور است. برای شما چنین مبلغ از حد کلام می‌نماید. خود را باید طوری احساس نمایید که گویا این مبلغ را در اختیار دارید. باید اعتماد کامل داشته باشید که و چنین حیات شایسته ارزنده میباشید و قابلیت خود شوپه نکنید. میتوانید گویید که با چنین وانمود کردن خود من به چنین آدم تبدیل نمی‌یابم. اما با اندیشه ما اگر به خودتان باور داشته باشید البته به چنین آدم تبدیل می‌یابید. چنین احساس را خودتان بنیاد کنید. اگر $10,000 را به 150 ضرب زده $1.5 میلیون حاصل میکنید. مبلغ مذکور باور کنید که اونقدر کلان نیست. اگر شما صاحب خانه خوب باشید یا حوله کلان میراث گرفتید الکی آدمی ثروتمند میباشید. مثلا در ابتدای سالهای 90 ارزش اموال $5,000-7,000 را تشکیل میداد. ماشینتان را فروخته خانه خوب خریدن ممکن بود. حالا باشد اگر صاحب 2-3 خانه کلان باشید شما میلیونداری حقیقی به حساب میروید. زندگی بهتر شده، امکانات زیادی پیدا کردن پول بیشتر به وجود آمده است. همه آدمان عملاً امکانات باید شدن دارند. از این رو از وضع مشکل، اندازهای بلند و بحران جهانی شکوه نکنید. فراموش نکنید که موفقیت از خود شما وابسته است. زمانی که مبلغ را جمع کردید صاحب آزادی مولوی میشید. $10,000 ضرب 150 برابر 1.5 میلیون. یعنی اگر مبلغ مذکور را با 8% فایده به حساب بانکی بگذارید آنگاه در یک سال $120,000 فایده به دست میارید. رقم بالایی را با 12 ماه تقسیم کنید $10,000 حاصل میشد که اون مبلغ فایده صافی شما در یک ماه میباشد و شما اون به شما امکانیت میدهد که از آینده خود دلپور باشید. شما برای پول کار نمیکنید بلکه پول به نفع شما خدمت میکند. آدمان زیاد چنین عمل میکنند. برای چی شما هم با جمعیت آدمان ثروتمند و موفق همراه نشوید؟ شما میتوانید آنگاه شما با آدمی دیگر تبدیل یافته خودتان را ثروتمند احساس کرده میگویید بله من آدمی ثروتمند، آزاد، آسوده حال. اکنون در بابت پول فکر نمی کنم. با من اکنون همین کارها آسان شدند. شما در طول 5-7 سال میتوانید چنین با دولت شوید. ما اینجا تنها مثال همکاری با بانک را آوردیم. شما میتوانید بیزنس خود را به راه مانده در مهلت نه چندان طولانی این مقدار پول را کار کرده آزادی مالی خود را به دست آورید. از بس که دین ما اسلام است به ما باز هم آسانتر می شود. الحمدلله ممکن است که به شما از حساب سرمایه‌گذاری یا صاحبکاری در یک ماه $100,000 یا که $200,000 بس است. در این حالت مسئله جمع کردن $1,500,000 افسانه‌وار حل خود را می‌یابد. این است معجزه صاحبکاری. شاید آنگاه برای خوب زندگی کردن شما نه $500 بلکه $3,000 یا که $10,000 کفایت کند. با این کار همون وقت موفق می‌گردید که اگر دل و جان و عقل شما یخل حرکت کنند و اگر برای خود برای نزدیکانی که آنها شما را دوست می‌دارند به مبارزه آماده باشید. وقتی که این حالت به عمل آمد آسودگی باوری و قناعتمندی باطنی حاصل میکنید. چنین لطیفه هست. شخصی ثروتمند برای به خانه‌اش رفتن به تاکسی میشنود. وقتی که به منزلش میرسد او از کرایه‌کش حق خدمتش رو میپرسد. $100 میگوید راننده تاکسی. بجز در حیرت شده افتاده میگوید چرا اینقدر قیمت؟ راننده در جواب میگوید
دیروز پسرتون رو آورده بودم او $200 داده بود. میزوج سخنی رانندگی تاکسی رو شونده میگوید ها میفهمم پدری او میلیونر است من باشم یک یتیم هستم. آدمان ثروتمند قدر و قیمتی پول چطور به دست آوردنی آن و چطور صرف کردنش رو میدانند. عالمان تجربه زیرین را گذراندند. 4 میمون را در قفس جای کرده در طور سرشان بنان آویختند. هرگاه که میمونها بنان خوردن میخواستند به بالا میجاییدند. در این وقت از بالا به فشار بلند به سرشان آبی سخت خنک را میریختند. بعد از یک چند وقت میمونها باز خواهش بنان خوردن نموده و جانب بنانها به بالا میجاییدند. برابری به بالا جاییدنشان باز به بالایشان آبی سرد میپوشیدند. همین حالت چند مرتبه تکرار یافت. سپس حالتی به عمل آمد که میمونها با وجود خواهش بنان خوردن داشتنشان به بالا نگاه کرده از جاییدن میترسیدند. باز به قفس میمونها میمون دیگری را آوردند که از آب سرد بیخبر بود و آن هم کوشش به دست آوردن بنان را کرده و بالا میجاید. ولی اکنون دیگر میمونها که به او خلل رسانده نگذاشتند که این کار را انجام دهد. او را حتی داشته میزدند. بعد از یک چند وقت به قفس باز یک میمون دیگر را جا کردند. این میمون نیز میخواست که بنان خورد ولی میمونهای در قفس بوده آن را هم داشته میزدند. همینطور به همین میمونهای نوی که به قفس جا می آوردند چنین مناسبت میکردند. چنین حالت تا زمانی دوام کرد که عدد میمونها به 12 رسید. بعد از این از قفس 4 میمون اول را که به سرشان آب ریختن را میدانستند از قفس برآورده تجربه را با 4 میمون بدتر وارد قفس نموده ادامه دادند. بعد از این به قطار میمونهای در قفس بوده چند مرتبه یکتای میمونهای نوآورده همراه نموده امید داشتند که میمونهای در قفس مانده و طرز دیگر رفتار میکنند. با وجود این حالت خلل رسانی تغییر نیافت. اکنون میمونهایی که بدتر به قفس درآورده شده بودند و هنوز درباره آبریزی چیزی نمیدانستند میمونهای نو را که تلاشی بنان میکردند میزدند، زیرا در تفکر آنها تصورات پیدا شده بود که با بنانها دست رساندن آن را گرفتن خوردن ممکن نیست و حتی سببش را ندانسته آنها به دیگر میمونها خلل میرسانند تا که برای جهیده دسترس نمودن بنان امکان پیدا نکنند. همین گونه عادت‌ها در حیات ما نیز موجودند. شما به جای رسیدن میخواهید یا چیزی را به دست آوردنی میشید ولی حتما دیگر آدمان به شما خلل میرسانند زیرا چنین عادت قبول شده است. سبب قبول شدن عادت مذکور شاید معلومات نادرستی باشد که آدمان در کجای آن را شنیدند. آدمان برای اثبات کردن غیر امکان بودن شکستن قالبی در تفکرشان جای گرفته و هر گونه سخنان شما را میترسانند، مصلحت میدهند و از راه بازگرداندن میخواهند. خودتان را به دست گیرید، به خود اعتماد کنید و به مصلحت آنها گوش ندهید. آدمانی که کارشان آمد نمیکند عادتا یک بار میآزمایند، کارشان باز آمد نکرد دیگر دست و دلشان را میشویند و آنها کافی است که نفری گوید فلانی مفلس شد. بعضی عرف و عادت‌های ما مثل قفسی که میمون را از آن بیرون برآمدن نمیماند برای پیشرفت خلل میرسانند. ما را نمیگذارند که به امید و آرزوهایمان رسیم. ما را ترسانچک میکنند، غمگین و راه افتاده میکنند. مثلا میگویند که به کورپه نگاه کرده پایت را دراز کن. من گمان میکنم این را کدام یک کمبغلی برای تسلای دلش گفته است. آخر تا پای را قطع کردن بهتر کورپه را دراز باید کرد. باز یکچند بهانه‌های بی‌نهایت و زمین است و من خدا نداده است، تقدیرم همین بوده است، بود و شدی من همین. وقتی من گذشت پوست چند ساله است میگوید که 40 یا 50 ساله. آدمیزاد نو از 40 گذرد عقلش میرسد. و همین سن و سال دوره کم اندیشی، کم تجربگی و کم عقلی میگذرد و دوره بهره برداری میرسد. بسیار آدمانی که در دنیا موفق شدند سن و سالشان از 40 بالا بود. بهانه میکوبیم گوید آن بسیار است. حاضر برگوشم خانان همشهری‌ها خویش تبارم آمده استادند. سید مراد همه فکرهای شما درست، لیکن در تاجیکستان اجرا کردن نمیشود، نمیمانند کردن. برادر عزیز اگر همین خیل باشد این بناهای با حشمتی نو از کجا پیدا شدند؟ از کجا این بیزنس های نو شده استادند؟ اگر در خانه خودت میترسی در شهر بیگانه میتوانی بیزنس کردن؟ نه، در شهرهای بیگانه باز هم مشکل تر است. زمین بیگانه سخت است و برای نانش رو خوردن دندان آهنین در کار. به خداوند تکیه کرده به سر کار شدن در کار. گمان نکنید که وقتی بهتر برای شما پیدا و آسانتر میشه. شما اگر خودتان نکنید یگان وقت در حیات شما یگان چیز دیگر نمیشود. یگان کس از بهانه‌جویی بزرگ نشده است. اگر در مشکلی ترسید بدانید که مشکلی همیشه هست. یگان کس از بهانه‌جویی در تاریخ نمانده است.
این انتخاب شما است. خداوند به ما عقل، فهم، چشم بینا و دست گرا داده است. به دنیا آمدیم. عمر ما خود یک امکانات است. دوامش انتخاب هر یکی ماست. به داد الله شکر کردن، به پیش حرکت کردن، حرکت زیاد کردن در کار. راه های سرمایه گذاری: امنیت مالیوی $10,000 ضرب 150 می شود $1,500,000. 8% است. 8% $1,500,000 می شود $120,000. $120,000 و 12 ماه و هر ماه $10,000. 150 فرمول 12 ماه.